Zio forma tango fie o le Free Amigos. Po o le Blue Waves Finest. Sungai le li ia o ia Oscar. O le sungai le li iti a kono manumalo ia Misa. Ia e meise o le tapusa. Ia Hana. Ia o le kava o le pese wala wiloa. O suina matusiaina e le sungai le li pese la wiloa ya SJ Demako. Ia, a ole na ua toe kavaina, ia, ele tato au whainga aluenga. E tele to mai ma a nga vaa mea lofa foi. Ia, o lo o no nofo ma le tato au whainga aluenga. Si the fia tasi lea o atali i tulo foi sa nga lue le tato ofisa i Samoa, zunga ia Oscar Mose. Ia, lea la ua to ai tau nuu foi lana whainga malanga ia o te ronei. Ia, so ni fo nei le tatu ofisa ma fa wa wetu te mangaluenga ya ala fo ila le producing o le tatu proclam ai la le me alo fa le ale tua o le si fo fonga matanga ofi to titi ha o le to nga leo te yai a pe to e fani tu sanga ono o mai le level le o te yai ya e yo le fa tai fa ngai no taleni ya wa fo ya le foi le fa to te wina ma le fa le ya tili o tulanga i musika ia ma fatunga ama tailor tanto por colame wala ngole ngore por colame le tau ya e mana tu mai foi la na mua ma mau fa na u tato tau ya e por colame na ilo pese ia fa taile au fatu pese langa wakele ngo va ya tu tele tau ya e wo fa ngo mai wa yai au kirikiti au se talia wa fa ingoa le tau taiai. Wa fiso tai mai fo ina inisio le uso ma fa ailo mai ia fa tai. Ai ma fua mai uma on o le lato loto lango por kalame ma le fifianga por kalame. O wa ya to po mai le tau le si au vai nga faita vale. Tau taiai. Ya ela fain o foi la li pesele nei. Ia o le fo ia fa ingoa mai le tau taiai. Ia ona o le faa upunga wa mazani ya ile atunu pe mai se faa tama soali inga ile ngate fale. Ia ufo mai ia le tautai sa pale whengai ma ona whaiva ona wala aula ia o le au to ina o loo filifili matofi ma filifili afa. Ia ma wala faa taritali lea e mai o le whaiva e mai la le whaiva wa e manuia. Ia ona wala aula ia to ina ma whabea kaukaya iyo ai atu mai le ngana fa ona po nei le fa winga ngal to ko ya e fa be mai au mai sei au ma fia au mai se mai le faiva ya no winga ya wa tutai no ma wa pale mai maruia ya se fa ta maswali inga ya ile fa so ngo mo le tu folasa o sa mo le fu le velave o le au mala o le ai vivia o kaengi fa matalanga e fa matalai nai le atu nu o Samoa e le faingo fie le lo foi la le e le so ona fa mali se fa matalanga e le so ona fa ngota sa ngole e le ta pepe fo ia se fa matalanga a siata leanga o Samoa o le au mamala ya fa ta lo fa le o wo fo lo fa te fa malo atu malo le so fo manu ia Samoa malo le tau atai malo le tapua i malo le tuitu ia muri papanga mai lava i le tapua i ngā feo i o le tala le lei mau tau fretua so se fata fai taulanga e fia e le ngata o Samoa a o le lalolangi atoa fa avtai atu fa malo atu o tau faiva malo mo tau faiva sili ilangi o le mafua anga lea e au i manu wai faiva o lo tātou watunu o e mesio ana tama whanau le angole taimia na tau nuu ai le tala le lei mata ngiu fea ngai maleanta. Pa pia foi malaiola mga fuanga o whaleu mautuangiangi ia malaya na isale upolu. Po le taiao na isale upolu. Ma le mau kaiao e fia o isi o e kalisia. Na talia lo e Samoa le tala le lei e tau ala mai o na tupu. Ma le lenga le mali e toa. Ka maila ia.
o le amatanga fu i leo le soifuanga whakerisiana o le tātou atunu. Tātou talia loa e yeise e tua moni e totasi. O lo nalo o Yesu Keriso o le na fio mai. E le ia fio ai. Ai na fio ifo e tongi ola. Ia malave hai tātou mare lalolangi. Io e popua ngā māmio o ona. O ina fo ina whaapine whaamau whailongai. O Samoa o le a whaavae i le atua. Melea, a talo whatuai. Whio yo le tala le lei whaaftai o tau whaiva. Te lea o taimi e na o le whengau ia malafo atu. O le tele fo i o taimi ua sopo io e le pule po i le pule au. Ua sopo le tautua i le matai. Io e, ua sopo le whaleo o i le wharetele. Io ha uma upu me whai o na wha matala inai. Ai wha malo lo tau loto, wha mangalo leanga o tau whaiva ia. O a fo ini se o ani a leu o ani leanga. O le tapua inga e me se fo i o le tautua pa o ma le tautua ngutua le tunu. A o ala le mafuali i o tau whaiva. Ia e ile tari tununga o asiata. Ia malu le vai o tau fina ngalo. A walanga wa tawaa ia tu ile mele wa yai. Wa na o le salalo a mariai. Wa le o to yai se va tapuia. Wa le o to yai se ola matau ma se ola ana ana. Wa le to e whailonga ina fo i e le tangata ioe. Ma sootanga e me se o tama ia. Na whaafea ngai. Ia ona o nei fo i ona po wa aveale le upule nei o le aia te tau ma le aia sa o loto. Ia ua sopo ia ma whaamatilang. Ai ale, ai alo tātou wa au wala e whaaleo ai manatu malangona. A sa i fo i upo e masani, sa i whaatamari. Ia peitai. Ia e pule fo iskafunge i le la o lona sa awa e lea o ia le matapia le manaia. Ia upo e masani i le atunuu e tamali ia le tū whanua. Ai loa iona fua. Me lea, wha malulu fo ima wha malo antu. Whio yo le tala le leiso se whata whaitaulanga, malolo tau loto wha mangalo. Ia malo fo ilo tau taliti ngā. Talo whatu na hivanga na fiafi. A whe maia sina u wha malo, masa u wha talofa ina i tamama tina mā tutua le lau wao sina sina. O outou o toe ulu taia. O outou o tua mafa fili malai. O outou o silianga o malo, le silianga o atunu. O outou o ua na whaalanu ma ave ave. O a uma kaulanginga ngi. E wha madala dala inai. E le atunu ule nei. Le a pele pele ina o outou. Ma le wha pele pele ina. E tusa ai o outou whaiva. Le ngai le sili le ka i le ka puai. O upua ia ua masania i le atunu e le sili le tai i le tāpua. I lono winga o kama whāngau ma mākou o le mau ke kai. Ai le sili aku na ngā. Ngai lora tau tapua inga mamana o la tau tapua inga mamalu o la tau tapua inga le leoa. E mafu ai o na e manu whaiva o le atunu e misi so mātou tau tua le a. Me lea, whamalo atu. Walanga tila le lofa o le tua lo tau sui fua. Whaaftai e tau tapua inga. E kauka ia e maha e ai manuia. Whaatama soali inga. Ia asa moa maona tupulanga. Ia malole o le pale i tamama tina mātitua. Ia. Le au whai ngā luenga fo ia le malo, au whai ngā luenga tumaoti, au whai ngā luenga o lunga o le vasa, lunga o le ea, lau ele ele. So o se tangata whai ngā luenga. Wa malo atu. A malo atu fo i wa umanga kua i lau whai ngā luenga. Le fionga le matua moe po ia whasavalu. Whasavalu le ave pasi i singi. Iyo, whamakala ka malo whasavalu ia tea. I le matua wha moe moe le na whaine le matua maliu. Wa oso i langa pasi, i halu langa pasi. Ai ngofo lo le sulu langa ke le fongi kai mo le tauta ia e wa mantua le ua latu tauta ia e o lai wheo i pasi o lai wakale lua. Le tau ala whasavalu le sasa langa le ke le fongi leo kele. I tu tonu ola na pasi. Whapea ingi kia ngi le pangonga ka ngaka i esa whai mai onku. Awa te i le whamalo mai o le pasi sere ko mai mano ala usunga taiwa. Ioi, whare o kele arka kopur kala.
Fale o kele ka ko por kalami fa kasi umar nga. Ia fa talo vatu. Ave pasi a makama ya mako nyenyi usila Australia Samoa Amerika so se ave pasi ya po feala ku ngeke ye afe ki ave pasi. A malo atu. Malo I lau tautua. Mana tua mai. O le falta ua o lo tautua. Leanga o lo tau avehina. Le soifua ma le ola o ni tangata si totele. Ai mese o tau taxi ave upa ma tulanga fa pena. Fa avitai leanga ele o tulou wa upu e mazania ele o ni tanga mea mata. Iyo ele o ngi kanga popo. A o soifua ma le ola o le atunu. O lo o yo tau a au. Me voi lale ele mama ya te ulo fa malo atu yo tau faifa. Malo le fa to a e si le fia le ave pasi ele o fa le kongu pasi ma tulanga I tau fi ma vanga. Me sa tatu sa mo I walanga o pasi ku ngui fafu. Ia e up to date le service ma full service ma me fa pena. Ia o ngai ka ko pasi la upase se sa mo. Ia o fa ia ilunga le ko mai. Ia ma le experience o le ave pasi. Au ke lo ye isi pasi usa vali le fa ka usa ngai ko yo isi service. Ia na ona fa manatu e te tupu wa ni pefea. Ia a o le sa tu ia tu fa malo fie. Ma fa manatu atu asiata. Malama le ya mau ila utala le uta vai atu le mo le taxi. Malama le iai ia le sunga ya mau hunt. Ia po sunga ya rocha. Malama le melea. O le umo le aso tasi ar pase se life ave. E feo lolo mai le pasi. Fo ilele e fisui ya I pase se. A o le mela le taxi a nga mo wasi nga ka mai pase se fo ilele ai me se la ko nga pase se fo ilele ke vai ku nga e puka kanga. E faisi mama for kanga. E ke se song ya walang o mena ina fa matala mai e mau ya. O anga fa ave taxi ala ko ke lo ai. O pase se mai fa fo. O va ko fa fenga kausir fi ese mai lo saun mala va lele. Ai fa mai asi o le taimi au ke pikia ai le pase se kai makeki. O le fang mongongi u ke ilo ai. Va ko ya, vai. O le fanu manongi le sasala le manongi. O ngau ke ilo ai. Va ko si kau fam kala mai walang o afu mo fang ko ka ye ma tu fa. Na fu mo fang ngai jamo fu mai. Nga o kai mi ai so mai ko ko pe nga sia u a. Ngasi nga uka mai significasi ya foi lele. Anga oso ko fa rongo ku Amerika wasila fia la mbau. O le meu ke fo mai. Nga kasi pinga kanga miki kasi o wisu foi lele. Pe fa kanga fulu. O longa o le perfume Amerika perfume. Mana tu mai la. O mau mamana tu lele. E similar la nga ruenga paule me ese. O natu la le pasi. O mau taxi. E malama foi la natu melo ke faya kuai. Fa mai la kala mau ya. E o le sikaimi o so mai konga le fakanga. Pe fakanga pisu songi o ko farongo ko mai Australia kamarea. O fa sorry ya. Mai o taimi ala tayau. Mai asi e o no in kau vela la. Le au nga nor kamare. Lea o ngā nora kama ne ora. Ya. Mai o mana o kei loa la me o perfume le au Amerika, o kei loa cologne le au Australia, o fala le au Hawaii mara New Zealand. A fa fenga ka loa ngai ka kolokos. Mai kamala nga o. Nga o so mai kong pe ye kama vo ngare pe nga o nga fongi kase. Ya mai Inga singa kasia fu lele o so iruma. Anga umare fa no kunga. Ke no me foi pi o brain. Lan me got brain freeze. Inga fa no ngo pi freeze fo ngane lo fai ai va tu fa fo ngana tu. Ano la ki polofo. Ki polofo wa. Mai asi nga o soar kama nga fa no kunga. So le o le ki polofo wa befo ko au manga kipi.
ko sila o ko wi mea ia ai mai sara wari ia rupe makasila va ala wari ia wa va ai tu nei fai nga poka ala wari ia au te fai atu la utala sia mupingi anga ia se ku dua ka fe lo me ala ngo sia mupingi fa o popo lo markamaro nox o nox na wale vanga ola nox le ola ajalo fatu so ya enoka kama makukua te lo po te fai ya enoka mele o le fasala lau ala tu fang pia au te o mautinoa po te fai la vai nox le nei mea o le kama foi te mo tu e pide a fasala lau ngi kama kama ka ke mala le ina so el FM kai mi foi ka fasala lau e kama ngi taro fa famo zo fang vai le ko zo ku ba manga le ngi me nga live ele ngi me nga live nga Facebook ku le i o povi kama foi le o povi te mo wati o tata no tu live fa ma na foi nga ruenga fa taro fa tu pasile tu sa mau transportation vai fa sala la nga kama se pesre de tava to mo to uma wa pasi fai ma li to sa nga player iyo nga uma nga so mea kama play man música la wa kongi e ke ru voile le fa pese isko ingo e ke fangor ka maro fa nga ya wari e sa fa ya kali kong ya talitonu ai ua wa kele au ke vai kula peisa ka fe no nox au va no pipi era uri iyo wa kili ya nga le ko ngaska mo engo ya va talo fatu na mea tau te talie fo ni vanga le viafi ai fa malo atu ave pasi uma lava se tatu tunu u Samoa ave pasi nei le ngala ave pasi ala kamo natu ave pasi natu ave pasi kama fo ie make sure e te manongi le leite mi uma le nga o ele ke aru nga mala valele iyo e te aru na il mala valele make sure o lo appearance sila me tangata malanga va ai mai ta sia mai maka ukiar kamera te le ala tai mele ilo nai pase so le hang over le di o le telo taimi le o si la fia ngai pase se ngai ya ma ko ngi o le fe ave ila ko ka fa ko a mo ya ku ngai ya va via o la ele ki alfa sua ava o ko va yo ko me fa yer ngai awori ya va malo atu nei vanga o la via fi o to u mai lungo por klame malo le on sa malo le fa to ma lo fo il pale ti uto ma faiva au fai nga luenga so se nga luenga lava de balanga le taimi fa tasi ma to ma sa mo lo no winga a fa pe le u fa si fo nga luenga o le a e alu il fale aso arngi aso lua lo no winga alu sa o fale ele i o kokongi ka ya o kokongi io alu sa o fale fa tari melti na ma tamaiti ya moli fa tai le tua wauri masao nene yaso o baba ya toli ile te tele mai o palolo ka fio lai he fere ki kele o palolo le tanga o palolo le nei foi tu sanga i Samoa ya fa fekai de fai palolo yo nai o ainga u malava o esa o la fola futupe ati ai le nei tu sanga atoa ma le la foi tu sanga ia ona ia uo mai arolofa ia tau fa kai kele ar fai palolo fa kai kele ai au ko ke pole mai fo au to te pole mai a fai fo na uma wana va no to te fa tau marketing ma ia na uma foi la ia to a mata mai foi la ia le fai ungol masina fo ona to e saule e si la to ia ma a mau to palolo au ngai popole mai sesi e se vale fingore ai u fa sala laula ko ai mai tau wina le tele le palolo ya istonu se tato tunu ya malo fai mali a o le kau lo o fu palolo le ke vai ku le sia mai lunga oh my god boy te ofo no o le mea mali ya o le u fa solo nga ke kele le mea ia bo uma ku ngai kai minga le nga pi kau ko su nga ka o le melo we bo ke kele a kau sanga uma
ia e pule ha oi le kau o palolo pa wana me failele ile kau ole o palolo failele o fu palolo matulanga fa pena ia e fafte yatu ya auto fafte fo ile to wanga le ai vai si kua e uma e fo ingei fa nga ka nga palolo o ka fe mangisi tu lo le ngana au fo ko so ngau ai loa e le sefe ai loa e le se va ai loa e tatafe ia fai maripoto ta palolo maripoto ia ina imeane wa uma e fo ile nei ta nga palolo ai tatou tua ni tala fa no wa ta fefeangi au ka palolo ia po a fo ni tua pa tua nei mea ai fa pe fo la e alo te fa tau palolo fa mole fai mase alofa o po moni le na o siri mai ngai o me foi le wota vai tu ia o sila mai fitu sela so ngar ka ngaro ka va ko esa fiku sela oh my goodness sa ora ngangore oh my goodness gracious me and you and everybody o ko sila mai ka o fa poloro fiku se furukala ai vai se fang fuala au la por pa pe uma fang fuala au ma se no vai fuala o ma anai sungan fangule le fixe lau te va pe uma fang fola au o le te vai pe au e ku makopule fa kai ke le arvei palolo ei fa kai o fixe lau le ka vai lau ioi fa ka o vai so a ko ma ia wa o kuange akakangonge mai la ka palolo la ka fa ngila ka kala fa kanga ka fa le fia akakangonge fa ka o kuraka tolo akakangonge fa ka la ka fang palolo fiku sela wai o fiku sela dia le kai la vai ka ikarnge ai mang ko e la makanga ka ye ka ke wa aka fa ka longo winga o le koru le fa fangu fa peka ki fa ka ua lono winga fitu se lau ma lesi fiku se lau ofia afe fa se lau vai ka ko ia fa popo ia ma lesi fiku se lau vai ka ko ia lua afe se lau sau ia ma lesi fiku se lau e fa ile lima fangu ka ke fa ka kusa e lua so ai palolo ia to e fo i mai le palolo le me fialu ia e lua so ala o ferro wa ir kapalolo de Ford Ranger oh my god boy usa uma usa fa penga ya la ka scoop palolo wa mango ai misera ko ingare ya la fa kungi ia ka ki ia le avio palolo i sioka kinga masia ka ko inga ia mesi sia ka fe au pai po o le tautua le ai fai aso fai so ai nga pa i mai au palolo iau mo vili mai e mo ka kangi alo ai vili mai o to vaenga alo wa oilea to le fo enti ai lupo alo oilea o fa muina keli to le fo alo oilea le kau fai sau e o le pule ko vili mai e manguala e uma ngoka kango vai la ka ai ku so la u haru isa mo ki ase fulu wa fermera wa ruisa e uma ngoka vai a mengi ko fa pe ngi ya si skupa lolo le wa ko ya ka ika ku sa le wa ka kiro ngi o fu borono mono ka fa oh my god ai de kile o kala la u kamale le o sanga lolo mo agora ai oi oisa ya wala var tau sir mai vai o me ngi ko ke o lo por me ke le o kala wa ka o ko sa fang o le mele na o le miskeli o dilo le mele nga ai pe kere ngi o kala mau gingo o ga ka muanga isi mai o kotfa usa e tasi ala wa ai tunga di savari vari me godfather ola waka oko se ofu palolo o tangata nei e tele ai na maua mai na ia palolo o tangata nei ola ia ia la tau wa afango tai sa moa o tupai macheta ia o godfather ia o isi o tangata i te loanga e le te tai misi walanga la mangkuore ia taua
e suma i mangongo. A ka ko karangoa la ia mangongo. Kau ke karangoa me ka uore whangoka. E ui leo langa anto Godfather e lei susu vai. Usa ka siringi ka ngaka aka wha moe moe kui se paurolo e. Ala foi wha moe moe mea ka ika. Ia, manu ia tele tau tā ngā palolo Samoa. Ia, ele a whaina. Au tau walolo whaari program. Ele i tatalale a wanoa e te whai mea aro wha mai ai. A whai foi o le te malanga mai nei ni usila i se asura nei vai asu. A walawa nei wawe whailo mai ase ia uman leina ailo waso whakoa. Tatou or malolonga. Tatou or malolonga. Se o kau siaki a kuranga le wha momori o kau ngumai. Pea ke kau vai a kungangi parolo mei o kau ngumai. Tatou or malolonga a foi mai. Tatou atu siaki le atou. Pe moska ko palolo ngi vanga la fiafi tatou or malolonga. So fu manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O ua lo ia Samoa I nei le mato ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisoswani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga, ma superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fisoswani I tangata uma o le Pasifika. ICR a wai tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisoswani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga I Okilani New Zealand nei, o oe malo aiga. Affordable funerals, o le tani mo te miti ngā, o le maliu maleoti. Miri mai noa, o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o, mātou te o atu I lau maota e taratara noa. A wase tau whaamama a menga, mo to e saunginga, o le pele a te oe. Whakasau tai noa matangi a mosa, I le mōpain o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua, pusa maliu teo wina, I mamanu Pasifika. Whapea so se ata o designs. E ata ngi ai lo latou soifua mātang o fie, ma le la le lei, au le lei. Whawhisota I loa, matangi a mosa I le olu a tasi, valu o noiva, valu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, ma ainga uma I New Zealand nei. Jaimero Batile ua tolu se furu mre fitu minu jau te dere tu live fa. Ai tau nu mai lo mre tanga balo. Ana sunga le atawa. Mano se fo manuia la sunga le atawa. Kalo fa ku lo sunga. Kai o kapo kalame ia a bes fole sir mai mo mai o sa mo yon kulanga fa rupe. Ia ba ku e fio sa mo. A fia me sa mo yo. Se o mo ko mo. A polima sa vai. Olu. Ma le vai a ngusa fema. Ia ma na mua. Mai ngai. No lopa ma. Lopa. Ia. Ia, fatalo vatu o le te tau mai o le ae, te tau tala. O le oi mai o le toa tele I tau o palolo I ewa fatau. E te fia I le ai o palolo. O ki fia I ai. Kai minga le iliu aulo le lia. Wa kai minga ma wai aulo kongori. Sa. O aso ia sa faasoa. Sa le se aulo kong. Ya kai minga ia ma wai aulo pa lulu le. Ia, maua mai tala I Samoa te tele le tanga mua le palolo.
a ko nga me fo ia ka ke vai kunga ko mai maka ku wai ka ke kau e fa se mai e sa Você pe fixe lá le por lima se lá o se lá o meu le que le ripo ala ngai o vai o e fu fo ila vai le se lá cara ia o tama ele container skulimi makamanga o le afe e runga ia fenga la ngori se sa mo ai ke longa ele fenga le sau ia masita ka kwini to pa wana fa mo ngali le fenga o le nga ese le ia kusa ka palolo nga sa uma mai uma palolo kusa mai ang palolo nga mau ko sa uma mai palolo nga fa ka mon maki iyo ele tau ele fesilingia le ko yikingi fo imeli mai e tupa iyo ma fa ilo mai la wata oto ya te ia se pailo atua o mga vai ia le na sa o laki ai fo il tau sangan te nei ia fiolo la singa ku penga lu gia mo lua iyo ai me siri la mo iyo tu sana uma enga mai o palolo ya tupa o ko realizing enga pisa ka me pisa ya fatata tupa sa ia ngai so kanga fo o se makongu mo o la ko fu ngako i usila pa mai afa pele le yo mai mo escapa lo o ke manga ya pa fa ngai mo na fa mai asi yo ai pe mo ya afa kasi ka ke vai lua a lua e vai ko mana ka como mono mo afa o ke vai umma vai umma mana ya le ya lo fo kuanga a kasi ka vai lua ia a lua a ver se faca su ese ka wo ku o ia le me ya faca mai fo kuanga mai fo la ngai tau san palolo ya le fonga di pule pu mono la ngai tasi le va nga tu kailo na vai e ngu ia mana tu me samile e me sera kama ye yo ele mo mia le fionga ya fu mono me que ala ele va ko ele o kai ele ai ku ele ka kama na le ia markina e makwa balmasu ia yo o mela na le no foi tu foi la ya misa ma Oscar matatu ele fia ia me ma ko ke nga e ku ko ru le pe mo le pe le be vol ma ya io la vela Haiti la vela Haiti o tamai o fa lo le sa vui ngai si le skemi po se ne pa so ia o le sa no sum mai ma e talo le lima mo ta so ta inga sa mo ma fionga ya vui ai me mau pa fa o le malanga mai awala ngor sa ngor sume li skapa lo mo yo la sa mo ya ma ko foi la mo waka ka foi le mo ngi ya ki o fofo ya ngi foi ka mo pe mo ka sila mo mau si ngofo tu se e pa wa ne yor vaenga le atawa e ka ke uso ai pa wa le ai le lo ai ni singi e fe no la lu pe matasila le nga ka ule alu mala valele ya a o mau o so uma uso mau piki pase se mala va a fa ka o pa lo mo va okay o fola ai le se I fa pe angi se mana ngo ka wedding ka su nga ka le ka fa pe maya se atama ma le tawo I formula va le nga wa ku ai fe o lo la pe fa pe maya mau ama se ai a mai la fa pe piki na tu ele se me o mai ele ai lava yo e pa war ka lo que fa mo ai enga o tupa ia iyo tupa ia le te fa mo ia a te la fa fonga me causo ai que lim pa lo kukuila i amerika kele la ile en ka woinga ia mangwara o ka wo nga o fionga I fai pule ia ma ka ia re fionga ia tiori fionga de pule ia por mings ka fo ia fa fonga me no fionga ia eu ma ai mas foi orca com uma oca fongo e o fionga fo vitalai ale ma ia tu tunia afte le lavale ai awala ola ia mara ko inga yo monki oi ai ia lai o la marco que no foi vai o cara a fai pule nge mo miskange ale senga ale
Mai umora fongo mili fale kwa kalimo oi. Na tonua ka wa va kani ka wa ni va kani mi nga wa va kani e te rola e una tamanuia mai o i America Samoa. Ya sono Le nga fa o mai le na tonu lava se uma ma lango le wale i ka mo misa o nga sen ia i le wa suitu langa mai le sunga ya Oscar. Ai mate fia fa le watu le nganga fa afite tele lava ya mai le taele le loto ma le nganga ya ole vaenga le atawa ole fa afite ile na tu ina mai sa o lava mai mo tafono ya etawa le mai le fionga ile li fai pule ya le sa matu mafuta ya tioli e momoli mai on behalf of le fono fai tu la fono a America Samoa. Ya bo le fionga foi i le fonftalai ya savali ale ya fa pe foi le vice speaker ya fetu ya mai se foi o sui le mota ya fa leo mai ile ngang fa aftetele ya mo me alofa sa tu inatu e la yo la tu fusiwa tau te ya koko ya akor koko ya ko ar parliament ya America Samoa ya fa malo fa afte foi ya mo fa io fa mo yanga me se fo la mana io le tatu proclame to tatu fusiwo heri tau te ya na fio atoa ma le fio ngali fai pulo mo ta por mi scafo e sa fio mo ya tioli ya ma mo moli e tuai ya mole mo te fono le fio ngali fo fitalai sui fo fitalai me se le mamalu fa malo to ma fa te to mo mole to mo malo fa anga ele ngata le fio ngali fo fitalai ya honorable Savali ale ya me se fo sui fo fitalai ya me se fo sui fai pule mota ya me se fo mota lua fa ta lo fo sunga de pristine ko wanda o le mota tua olo ya me se fo le ya fionga mangu tia mo tu ya fionga fo de coven sili ya me se fo le sui kovana ya malau fo I fai nga malo ya America Samoa fa ta lo fa ma fa filo ya tu le vaenga o le afiafi mai le tatou proclame le tauti ya a ta fa so ai le taimi o lai fa tau ina le taimi nei le foi le fan day ale tatou wa to Samoa ma le kiwi ya o kiwi o lo fa tau tai le taimi nei tau sira mai ya ina inisi nei o anta o lo pueina o lo awa ya tu yesu o le tatou wa ala leo fa sala la o le Blue Wave TV ya le tamai ya hana me se foi ya o Ryan Malitato team ya e tu sai fo o le tato wa au nanga so fa tasi male e veni Pacifica ya o le tato fan day la le to fa tasi male au al kiwi ya wa fa tape na tu mole ta longa I le aso sa le o le asa nei to Samoa ya me se fo o le au malosi al kiwi Mount Smart Mount Smart Samoa seven no matitala noi nei male fionga de Pristine ya Pristine o le lakapi Samoa o le fionga fo I le minista langolango. Ya. O talonga ia fiu fa o le tane Bonifacio sa mantala no ele tae ona no utau fia fesiringi ia. Ia po ai tonu I tua le planning o le vaenga lea. Ya. O le lau fa manino mai au fala. Ia o le vaenga lea o le plan na ele liki yang New Zealand. Oh, okay. O le Pristine o le tangata ingoa ia Craig Peters. O ia o le CEO o le lakapi liki New Zealand. O ia la le fiso tai mai masui o le liki tonu nei which is o gele lo e po ile nga fam nei mea. Ia o le la o va atu. O le o tau fa tangi solo mai le CEO le o le liki. Ma tau a fea mai tatou. Ili leo ngisi. E fiso songi aku e kau sao ticket. Ova mas se fulu afe le mo mianga le. To inga mela ia tati fa tu amata ile ta fa sole ia to wala na fa leo no fa se atalia le le sunga Pristine. It's out of his control. Le nga control mai le liki New Zealand mela le fa nei. E o le no fuanga la wa ave fa ai. E o fo le tu langa le aso le fa ile ta longa control la va le liki New Zealand. Ai on efficient. O ai tonu le so tanga le liki le New Zealand aka ko Samoa le. Samoa New Zealand. Wa o la tone e mo o mia le ave o le lato fautuanga. Ya. Ia ele na male laina.
e se tamali o kuele e se tamali o se matu te ngalu fa tasi le tau silingia fo ile o le ua reach out to mai ai ia the CEO le o le liki ngi sila mo se so nginga ka usar ni tickets more than 10,000 tickets o lo mo mia ai fu mai sa mo fa o le sangir ka long ole fale tonu la le na le tau te vai a vai tu fo tanga yo ifo fala wi lo mai ia ka longa ia ele ongi media real media fo ia le to lo istanga o tanga ta si fo ile le ia e bo fia e fai me lungo le Facebook ia mamiri king of akasi makanga ka le liki o tanga la na le vi fo ia i fasa ai le o au mai i fare fasa la lau le ia ka ko e kasi ala fa ya kunga ai kungu sai or pa kere media le fo ia io even the radio Samoa PMN radio Samoa or Capital Radio le no a le mena le kup o le la filosofia ia nga i kanga ka fo ia le fia mo ala ko ma faila ko video dungo social media ia le la wa umai nga ke ile u fasea ile le yon kanga kai o malai va le walanga o te agree fo ya u vanga mai mau te tau no umai na tama le ai mangisi ngoi fakali a fisidi o ia ko inga ale ato o i kongo ko inga mele wa ora ka ko le longa am kwa lenga no public relations a fonga nga aliki pof le ka so kanga masamo ia masokanga mangusila o mo ko yo fo le mele wa la ngale fo fa pa ka se sa mo fo le link fa kasimale mo usila yang sa le ngai mo ri sa va dia ka ko ya lo ka ke ngel ko ku ngal fa sa sa pe fo ring mo ka ko le manga ye le mai le ka ke le lo le fo ka lo mo ngi ka ko ba so ngi le lo ka mi ka mo mai la malanga ya da fa ka ka se wa va ya tu ma so ta i tu lo wa fa lo tu va ngale la ngai ka wa mafso ta imale talinga ya teli ai te ruenga ala tua mai la ta sile nei tamali wai loha umare ko akele tulanga ile community malana engagement le community ela wo te ia na pole so te mai ia mfa pe mai ia le ufa kangi mai al tangata le o great Peters o CEO le liki ngusila ale wa ask mai through my le to fateli ai fa mole we need low help le la fa ya toy po le til conversation le nafi ale I for my we need to sell more than 10,000 tickets o sila mai la ofela le wori ia nga fia piko iluma le melea o le mela vale le o te fa ya to pe la va pe le atawa o le mele le fia kinga ya ilalo o le fa poro kiki nga fa yo meia me tonu ale le o te pisa o ke le malolo ai lava o le o mai o le awari ia ka pisa langa lengo vai ngo reach out al place kingi le fionga fa ile fa malia mai ala foi fa sa o mai ele el place kingi vai ele o ile ngi place kingi ile vai le fan day o le foi fa le fan day o le so lua sila ia tu atu le no fo ngala fa ye le ngi ka paka o kai le city a ole na e ave tangata sa mo e mata ta longa le ele po pole la le awadi e piko ilu maleva ia le liki ngai po oi lava ele worry e pe kumu pele kumu po me worry la ia yo le la ko la ku pela mo o me fa pengi ka nga umi o fa ave se ka mi ngai lo fa sa lo ma promoter me wa le si ma nga siringa le nga asiaka o karongi fa ya sa ka mi kere ngoi ka lo lena so e ka ulanga lava promotion ko le ngai lava sa nga ka ngai ka ba loku pa fa fo ini si fio loku ka longa ya ka ba ka lo ya mere ngai e fa fen ka so fa ka longa le ling fa ilo ya le na tonu lava o le ala fo ile sa mo ma le o le a tau te fina wa ma tau ma fai ingai kangaka po ai nei mau tangata o la fo ile tu wala lo le sunga de pristine o le liki a halu o fo isu danga o le fatele o ai fo ile ko kongu i e mo miere le kilingi eyo tau tele mana na o ile la fa ia le ile la ka pisa mo
e sao mai ko kongu I e lau fa ia I fo I mare toa Samoa. A o lea nau, le sasangi atu. Ia, mata la mai moa Samoa ele teime tau nuu mai ele au atonga I nei. Kou sila la ele, lenga fo I fa daua e tonga o la tu tangata tapua. A o kako, e fa ka ua kupe. E fa daua ele wari I e piko I ruma le maua o la kousiaki manako alaungi. Ia e fa muri o nga fa kanga fa makapili mai le kungu e a koe lango. Sa o lau ka mo Trump. Ai lang malanga le ngalungi o le. Ei. Au ala pima mai Trump. O kire ke pe fa fenko ka poai. O kire ke ko wangu, kire ke ko por kiki paule mea. O mai ka ko nga lu fa kas. O la langa file mu o nga lu fa kasi ai. Alu ka kalanga loko. Alu ka ka a kauro me alele la kungu o mai ka ko nga lu fa kasi. Le winga tonu a le tahua. E nana ta fai atu. Se o loko si le fia le atu Samoa. O ke le manga o ngingi fa kasir por kiki. E me sa o kou ia I fa ururunga o ka alonga ma meia. Ave ese re kou langu fa por kiki. Le fo ua ave ese kulo. O umal paloka. Fa ingo fie elang o kou le media ele o kou ngi media. Ai awang ingalo ia autou. O kou ia HRPP ele lele specifica kola ukala. Awang ingalo ia o kou ua fast loa kungu I fafo. O ke ofor kou le koe sila fia. O le diaspora po ma kou ngi fafo. Len kuwa malo. Ngai ala langa ai ma o fa mau ngianga nga. Ala pisa mai yar kou kai. Wala nga esiri atu la lo utarusanga fa penale ya tua. Ta usawa o kou ye ko le ma fu o kou nga le kou ka alo le nga. Mai foi tina na tau malolo ai le avese ale langu le fa HRPP ko ke o mai fa ye meia. Ai ngone ngalo. O kou sila le ango yo kanga kai mai mo e por kalamen ngi. O kanga kai le mo mia le ele oiloa e palalangi. Ele oiloa e Great Peters. Well, Great Peters o CEO o Lakpiriki. Ele o mala malamar ka malonga. Po wangi ka ko fekuia inga le faifa por kiki. Pauan mea le manga o ka malo kai per sa wanga le sa ngoi. O mai o e fia saul tikedi es furuafi. E fia saul. O inga ke saul inga tikedi. E mawhai ka ngaka ko kasi nga le ngai rifu fai mea nga live. E mawhai nga sa linga ni tickets es furuafi. Ai le o mala malama palalangi. I mea ia le ko ki felo ko le nga I mai ai. E paule mea la nga wer palangi. Ia o ko ia le ka I mo inga le liki malaka pisa moa maka alonga. O lai manga nga o mai paralangi. O e fiso o ka I media ia ke le la ko ngeki community. O ia I ka nga. Ai langa foi ko ke mumusu ko ke o mai langa o lai kupenga e vaku ko ia. E ko ke mumusu la ko ke o mai walanga a ko o mai. E ringi me fa sala lau fuinga. Lua e le anga o ko loko langa ko e ka ulol tau ia e ke alu ko mai fast. A oi ka kai e ku mo ka alonga ngi. Oi ka kai e ku mo ka alonga. E ko mo ai ka ka walangolango inga ma fa inga malo. E oi. O te le malama la po le hako nguro ko ma fau ngai. Po le mea ea, o le mai maunga ai fua o avangoa o kou sa fa ia I ngā kulanga. Ai ua leo ese o le mea maria la, e fai o kou le mawhai o se mea. E le successful mea kou ke whaia. Ai kou ke wha maa ama kou ngofo I fua I ngā. A au ke ofor kou le mama ai kou o ese ai kou le vangoa o kou iska. O le winga na tate whētua, tate alofa lava, lau sunga fo I le Bristane, o le loto ia e fia nau, fiu Bonifacio, e ngau a mea fo ia, e le ma whaingo ka sunga kule inga se mea ka ke wharongo, e le o sa o lokaroko. Ea, a wafo ila lela a wha moe mai ngai lai lunga re tauta iae, e fiso soang yaku e kule tike, o le fisiti. O lai ko kongi media ke kele angi usila lai promotinga le awar kiwi. Of course. O kai fia se fuafi. A le lai ko ki wha moe mai I e wha o ngā fua kule. A e se ka ngaka ia kupe I aruanga I. Ngā? Ia. Lusu ruafi whaasa longa e walu. Kai au mare fiafi o so. Lusu ruafi. Ia, le nala,
ole tūlanga na Samoa mo tātou ia tu fisiri mai. Ole mele na le tupu. E ole fan day lea, mako ke whakwa uloa ya ole fan day yang ngafi. Fato a uloa lava ya. E o fo ila uwa vai e tunga na nafi. Lena to ai tau nuu, po ngai kama inko i kau mu mea ngafi. Po kala kua ngafi, ya. Bole iso tau whaatali iyo e peio na iai. Le angor mea la le maua i le meo le lef, kala ngoa mai o kangakai e whaia le liki inge. Ai ese kangakai o karango i kangakai le fea ngai mar community. Iyo, wala vai e tunai ni tangata i le whai live mai ma whai kala. I ring kangakai o mai ngi mea community e whai. Ya alanga ele ilo e papalangi ngā mea. Le anga o le awari ia le piko i luma. Mea uio lea. Ya tatou lango a moso o vano e whatau su tickets. Tatou lango le wha mo so tatou au. Ka fifa kau tickets, kai sifu. Le ama tatou ere se furu tā la le tickets. Site fo ngale. Ya ma wha solo dualo no winga e affordable. Ma lo kur kai au. Ya wale ama tailea. Ta fia le ama taile le talonga. Ono le fiafi ia vai ko u ma loku masaunginga ia ona tatou olola ia lea lango ele o fai atu nei mea ina e selo tatou lango ai ole popolenga io o mai le fa mai le I le laka pisa moa io o mai fo io o mai I lau fa ia ai le ka koliki mai mau fo ila ia le ke ale wo ke ko mai liki pe fo le okel sulima malfiku ia le na ia so far as of now sifuru afe ticket e mo miare sao. Mo ka kou Samoa, ticket e allocate mai mo Samoa, ele worry au kiwi. Ai mo ka kou ticket e, ya le fuile o mai, le anu whaatali na open na two-level vessel lea. O kou e whaafonga mai, le o ke nai singa mea ingi. A mai nisi ticket e kū leia koe whaiengi, ave makangaka ma, ia o aku ikang. Ya, Samoa. O le mea le la ia nei. Ya ai ole vaenga na tu sa yo le tatu to Samoa sexe lau pasenge kama ka alo o te lo fo le tap na nga yele kwa me maro si ka uma tau te yai le lango ina yo tau te yai uma ma ke yai fo mali a tau yai uma fa tau fo ma ticket walu fo yai lango fa mo ya mo sio tatu ya la ka amaka ku le ya tawa petitions Ora ko le mo kwa ngi fo le chapipiri e lua ye tu malo ye wo va vechi vang nai wa isi si tu malo ese mai e lua ku malo wo va ye to tu malo ai mai sole tu malo fa sal anglima le wa pesta vai foma le fionga ya vui sione o le ua wha iloa wha lawa I tele mai mai telefou Samoa tustu singa Samoa klopo a me se fonisio o nusi pepa ma la ta wha sala lau o le ua iei maali lienga e toi wha au I tuatangi mua ai ngai tai ia le sa e sa no mai lava sa ka kango lua vas talwai le fa official mai nei ya o le vana na report ya to tauta ya e ala mai sunga le ato a o le sila I tu malo le ua lona luai o fasale le anga lima ya la so fringa lo idea mai ya ke salo kalfenga I wa e counter sunga fa e sa ngi buia fa ku ngawa ko e se buia nga counter su le sanga kangi fa sanga le ya pesca ya lo va ngele o saule le wa se fo ia su pesca la ko se me le wa langa le ma ka fu e fa su le le chapipi ko lu la le ko ko po singi ma ai folis ngai o husi ada le fa ia tatusu o yo ia ai do vai lua o ile ia lango sunga fast su lava ia le funga ngele a funga ya o funga ngo po singi ma matei ia o funga yo pesca o nangalin o le funga independence mai lima ia le na o le lai o ye foi o fra lili
Fale ya ko lupe. Fionga to lupe. O inale ya ile si le si su. Ko luela le ko le chapile la msar pe ma fa wa ya isunga. Le sunga lua sure fa sanga ko lupe ma fa sanga ya tai ya. Ya le nala o le la fa ya ja. Now, e lua mana tu no mai ja o tu langa le atobo. Mua o fa afkai. E nana o fa yatu. Lenga o mene yo fa to singa. E ma fa yo no fa beatu. O mea e su eira mi kong. A o mea foi. Yeah. Wa leva nga masang yai o mea ngai. O re ki ya marka kala o lai ko kong o re ku malo re soa inga o re pule. Ya mea ngai. O nga o lea lei ku. A alu le su enga o lea mi kong. Yeah. O lai si la fia ka ngaka ko orua. E le fa piko sa ukala le mo nga o fast po le. O lai sila fia e sui ngei malako ko miki e le ai ma sesi o mama. Yeah. O rau mongianga. Pe afe lau whaakosinga pe se furu kala. Nga e avesis le ngo lai se pela mai ia kula fongo. E o ile mea ai ma mea nga. Yeah. Ole faa to sina. O rau ingala le uke kau whaia kuaia ubia. Yes kau kio e sa ili la mio kongu. A or visili o a fea manga fea kau ke su e yang ya mio kongo ngai mea. E re ai masesi e sao mai le mea lea. So ya kia ula. O re kali au ngai mea ua masang iai. O le o mai fai. E soa le pule leanga o mea ia. O mea faa loto I fale. Lua. O le makua kele e o re kaimi maranga o ngosa. O le ofisa o whaamasingonga. Ma ngā ruenga ka ngaka o whaamasingonga. E whai. O ngā o mea ngi. O lau wa ai ria siaka le si nganga o sāre ngi. O le pe ko kia koe kiro kura fongo e whaasingo kongu lava le whaipule mang ko miki campaign. Awa ele mwhai se suinga control ia e kanka lainga ma se au loku ma kanka whangi la ko wa mea loko e la ko. Mai le fa pasara se sui se me fa iskanga pe la ke le la waya ko I sui e fa ngi se o suho ga ren ka o mai ro ko ka ka ngu si ro ko ku fa me ele la se ele fa sui nga control me nga ai ka o yor kula fon la fa ye pe la va si ka ko ki ka si kula fon ai pe umra pe paking o la va il au fa campaign ko miki mo sui awa fa ka inga ele fa pe e o ka o la ngula ko vui ka wo ye fai ka wo me fa campaign le ko fo ya vui ai fa sala fo vui le lo vui mara to foi la le me ngai pure ya o masang e pure ka ya ka kupe e ka kere o run awa o le mele la kupungi o le masar sar vale le mele la fa yengele fa mai lango asia ka ma vu ngala wa sauro asia ka kufa kupe ai ngaloi o wa wo mo inga yang kufa ya kupe o la ka masang ida ya pe menga le fa ko inga fo le ka fa ko inga fo le wo fa ngela ka ka yang fa menga mai ya pe wo musuka ka o le la fa pe mai o fa pe la kula pe la kula fa msingonga le mai o mori mawe e fa mele ya o mo la mo pe la fa ku fa pule fa ku su yo fa ya o mo ma to so dainga mala fionga ia voi masina moa o si tangata ua lava lona silafia I nei mea ta o whaato sina ai le ngata ilea e fito I tonu ai fo I le tu malo le ua lua I tu malo o le ua maua mai ua toe whaasoro muri tua tūlanga o tangi a walanga sa tangi peseta ai sa whaifo I le counter su ale fionga ia voi mea lea whaatarofa mo folo fatu ia ilunga o le tātou porkalame le nei fui vanga o le fiafila o fionga voi tia dole a foa masina mua singa flava a fio mai amtala mai a lunga tatu tu te yae ma rol pale e le nga fa lo te fa pelo e tu fo ia te u to vai ane u malu tau ave malu palangi o le nga te le stole stonga ya le a taua ya wala nga o fe nga tu tasi ai nga tu mo pule nga lo ya o ko li e lo ya ko ma ko ai nga li le pe nga le la ke la vea quoi ya a fa pe fo ila o fa asiaka o le vai malai ke pulea o ilo wala ka ua pe anga isi ko pe anga isa
Palo en whaafonga mai ale tātou tunu ua e whapea foi ia ale pulenga ma le au whenkarwenga ale tātou wale si whaasara lau longolongo a ma le itagia e tele o tei. E ui ala i ngai kangia. Ia, tua hoi ole tele o leita mai, ole tele hoi na ole pa uatu o pengu i runga o la kōkumua. Ia e on sa. Ana ia ulo mata uku wha soa whalongolongo tuam mata tu i le nganga. Mawalalo. Ia, ma hole nei avno tātou tiftai e malu tātou tunu. Io la fo ise meo ole a urua fisiringi ai no vai vai. Ia, tau mo whaina mai leanga o urua fisi manu nosi ke ro urua fisiri o a i le au poro kiki ma kongo le pale menge o kau le au busu o i le rua polo kalamba o le manu nosi o rua pumpaka. Ia, i le ngang whanol. Malo antu fio mai ai runga o le polo kalamba o le fisiri mua e a mai lau tā ngā palolo a o iaini palolo i lau mauta. Iyo, arwhisi mua le ale ataua. Pe fia ingi mai kongo pusaisa. Ia, pe fia ni nei container o lo iai, ia si sauno ia lau fionga. Ia, e wha maruru atu. O le tā ngā palolo, ia, o ai fo i o li, o sala, o le mako au ka palolo le, ngā fiu whakankali mai sa longa ngafi. Ua o loa au wile kuye ngā umal tala noa ngale ainga ka ainga i salonga asiat. Ai vile aku ai whamai soli so palie ua ngalo so yei awe ke pole lela ma o ka ko palon. Ai o ngei ile so ai koe vile mai whamai e kauanga malo ngā kua e vai le palolo ale la ma o ka ia o koe ka ko palolo e ma waku mai. Ia o le tali le na loka winga. E uba o ka mafa palolo mafa ka la palolo. Ia o mai le mase puri ako e mai po se muri ola e mai ole ko kai ka mai. Ia le ka fa lo asia. Ia va tai walanga o te tali tonu ina la se noanga le afionga ya vui. E mafua. La nga sai felicitanga palolo e no foi Samoa. Ai fa fanga palolo tu e uini usila. Nga mau o vise me ngo foi Samoa ai mo wa kuranga ofu palolo ya kia uini usila. Ia ai o le ai e wa ta ua ia li o fa tau malama ma io ma le sunga ya sala. Ia o kaka ho sa mo kwa fa ko inga ko lua le. O tangata e ui ele o tangata fa ngota. Ai o tangata ua lau walunga le mor fatali faiva. Fakari faiva. Faina au fainga ka palolo. Ia, ele tau mate lai ono manuia le nei vai aso. Ia, ia wai peo le singa mua e le na aru le vui o le se o tonga mainga o. Le singa mua le so sa. Ia, ia se ia na toe o ana neila le baveao. Ia, le sa na tuai o le ia e otu, ia e tau mai e vai o lona winga o tae hao la. Tai au la le ua sa o le lau sa no asiata te sila fia le kalanga pai mai e fa ka malama ia o mai vai a fa pe ma ke le kai le sami o le ama kai uka o longa winga o rua la ko fa ka palolo ai le o ka palolo o le ko ai si palolo son ia o la ka ko ka li lu pe ba u ko fe fa e ka nga palolo ko rua le no so. Ia, malo whaavitai. Ona tata woloi na inisio mata upulanga i te tau mai. Ia, whaavitai lo utu malo pa iau ainga. Ia, me se fo e le whautautanga ia matua whitelai misal muri anga tu lo fo ia sapista. Ia, me se fo i o le lai tu vai. Re pule sili mali e toa. Whaavitai o lea ua taulu o lea ua taoto i langotonu le to wha ainga. Ia, me se whautautanga. Ina ia toi whaau i tua. Langa o le wha moe lea sa ta o to mai ai whainga wha to sina masu. Ai se mai se o to tonga wau te roa nai te tau malai. Ia i le vaenga wa mafuai o na toe awhaitasi le to wha ia la fionga fo ia pisitava i fau a me se fo le fionga ia vui. Ia ma se o to tonga o lea me ta upu wha mo le fionga vui. Te tu asiata mali atau avayane le whafunga mai o tātou tunu. Ia, ile mata upu le winga i si uto. Ia, male fiongfoi apesta.
Ia o te le itoe maua ia se tala e winga I le savali a le tatunu ilano ma sanga na anga I pupua e tau na tau mai lava paluana o na alu le savali. Ai e whailau tala o le mawhilo inga muli ma le uso. O mai e lava lona fina ngalo ia te au o le iai lava lona la ngona po ile le panonoa popole I le mata upu. O lea la a whai o whaafonga mai ia le fionga ia inga le fionga po ile anga po tau ai apu. O ie te ilo ai e te le masarusalo ai sa tala e whai atu ia te. O la tali na whai I le ilo uso. Vai oi. Ta pena oe ilo tofi. Ta pena oe whatino lo tofi. Au e te manatu fua I le nā vaenga. E whaasino mai a e le tua ia le awala e. O te alo whai ai le anga o asiatama. Ele lei a ua lena o wha mau I tua o te le I anu le palota. Ai o le tangata ua alu I le palota ua mau malo ma ua mai au na whatau tō. O se mele anga te le mele o le toe. Ai sa tali tonu pēlo pa fau pēano vai atu. Lai whafonga mai lo uso. Ola tala le na whai ai ina ua mai non fina ngano tasi ala ukun whai ai ta penga oe I lo tofi. O le whaamafafu e lo mafofau ia mea. E ia au mai ai le tua tali o le mele nei. Ia ina ua o mauala le whaamatalanga e whapea ua mai au salama lienga ma le ionga a pesta. O le kua tala e moli lau whaatai I le uso ia pesta. Tulou vai ane pa ia mamman. Ona o le topa. E pea vo io la teita tala e whaiso. Ia ua patolu o na mau malo le fionga ia pesta. Ia ai whatamali ia sui o lano sa o I palota. E lo se tala e avane ai. E umane a e lea ia tingana I lo la sa whai whato sina ai. E whaingata le anga e o le whaululunga leo sa tuan. Ia. Au te tena o tena tonu ale o lo mafofau pe o le alafo le nana whaila upu ia vuisioni. Ta penga o I lo tofi. O e te mafalo mafofau I matau kule o e whai mai e. Ona o te tali tonu. Ele o iai fo I tui valea I le fionga ia pesta. Ia lea la ua au mai ua bae ala la malienga ua taoto. Le ale mea o taoto ai le la ua malienga I le isa whi au le baenga le na. Pau a o tali tonunga saya. Peo na o whai le tala ia oisione. Ta penga lo tofi. Ai ua e te bafau fua I le mena. E al tai mea mai ele tua na whatulanga mai ele tua. Le la ua moni ma whamaoni la ua a tentonunga sayai. Ele o ia iei tui valea ia pesta. Ia le ua mai. Ia apitai. Oho le pulo wileta mali. O anga le porkiki o anga le porkiki. E mai avatu. Ai o le sue malu tangata wale tu malu. Ia. O le taua le na. Ia pe ona le fatu atu la ia le o se sui o lanu. Ia I le tolu pa inga taruai le lava sa pe no foi sa fa alo lava ma abe ele ni. Isu na foi. Ia pe ona ia ai tai o le wa. Ia o te tonu se te mi ma feilo ia no foi le ia vui. Salo sa e masalo e tala sa foi atu ia amata tu nei na e te tonu o le meu te valo ia o le mele na e tu lai. A fai au te na o a fa se tu angalu a batu la fa manuyanga ia oe. E leo se fa manuyanga nga au mai I singa o lu. Ulo ba ane le fa fonga mai. O le fa manuyanga to atu le fa. Ona le a sue malo. Ya le foi la ua tu lai mai le ya mai ma fai le mata la ya la utalia le na. Ya alo la ia awale nganga wa u ia pa maoni le tofinga ma le valawina. Maoni ia maua se ai o tatu tu malo I pufai o malo. Ia manuia no an faiva. E foi o le anga ia I sa o le fionga a pesta. Ia.
o mamana pesta o mamana e un fainga fo io nai pisili se tua e mene o ainga ia whamnuia le tua ma ia panu watu i runga o lo tu mua i ana whamnuia alol fatamali alol fatu ia le ua sila wha pokal tatu tu malo ia i lo fil ngalo wha kupu sai o le bua utan inga ia male fionga ia bui le o fo ia inga ia ria ki tofi inga ia manguia kanga ngia to i ka ku kal ngo ia le nganga le na i le ngang fa lo malo va jai lo sau no nga tano foi lo fionga voi e o te lo foi le ya se so le tu malo ele mo le nganga le tasi se va nga ila do ro ta mo fai la va fa tu mo senga ia ona ese le masala ese se la tu foi fin ngalo ai ya tia yang ona ya me o fa to sina which is le la to de si o fa fisit o me nei o me o masania ele fa pe fo ila a me ata to le o sa ili lo na me o tonu ona fa pe la ia le ai o tato fi ni me le anga tele e ai o me nei ele pe na fa ya tu la ta pese o me o le va o to na tino i mate to o le va na to ta alo mai nei me o por kiki me fa ka pe nga ingo fa nga palo ele fo nei me o fa to sina ma le fo si sa mai ai o yo le o le vainga o fa siri mo le si vainga o fa siri o le o te va iatu o le si case le lava e o lava i fa sinonga ma o le case o le fionga sui par mia ma lo fo i tu malo o le foi la wota va iatu le counter su oka se ka penganga la ka penga me sui par mia se la mo le lua e fa sanga fo i le tanga tale le ai o le vaenga le o te fia fa so e fasilia tu so fina ngalo o le vana ai filo o le va le o fa inga o tangata nei e va hai e pe e tau tala fea unga mai le felata i fo i lele ai mau ke le se va e siri ai le siri e ona tele le fasili ngi o tua patatua o le ale motive le asa o ale nganga le fa ye le melea ia se mai so fina ngalo a la ufionga ai mai se fo yo le matua matiratila o le lau karango fa le ali le kumalo le fa madale mita e o le o mo sui par mi o fa le ali ile kumalo le fa le ali mo e por le lua tu lo fatu ele mo ele na lo to wa pela yala a kangir kanga kale kang ai onga mangu malo mai onga sawa lo le o ye sui par mi pe aonga mangu malo mai awa pole ale tu e o yai a to yo le pa election e ko ku mai ale su fast fatu fo awa le o mauti no nei ele au paroka fale ali di sa fe lo ia paroka kili sa ku fesidi ale o matua mauti noa e tu malo are fast ele mawalunga o la no winga o le skanga kale la ko fa ka penga pe a te o le natulang ele tau fesilingia le toi manu malo mai a ole le winga ole fa fesilia mai se fa to fala ole ato no se nganga o itu o nei fainga po le me ea o ye se si o lo ku le inga ngi me ala so fina ngado le vana ai filo fo i fainga por kiki mangi me o fainga tu lango petitions ma vang fa penavui alo va te ya sieta ya ole ua e sa no pa singe tu langa le to wa va nga te tele e mafu ai ia vaenga ona le solo muli takata e tau mfaila vai pa au ale ia se case amuni o tala tu si o tile ber fa pe mai le nga o kala ka ko ka ku ke o al kula fo mo kala tu si o al vaenga bua le nga e muli e lo sa no nga asiata o vaenga e tonu le la tau tua mua e iai le malosi lai kua o le mea lea malosi ese lua o le bangao ai faaleanga ia leisi o ngauso a kangaka o le kama whangau a palo la kuku malo o pua e masanele tunu e ta alo tamba o le uso ia fale ali di voi o le kumalo e fai e le upu malabaenga lo na tolu o nga ua makua ku ai maki wisu le mo fie fai pule
ia fisiri la le la fisiri e pe ngai sa ngoa siaka a malo ai fai e inga le sui pare mia o ngale e ba fai o ka saunga ia enga ke kau avele kofi ma ua lunga ua kui i le afo i le vangi mongimo ia le kofi o fale ali e umalo le pale mia sui pale mia lo ya le ngatele na a lai ko e mingiska o ngalu wenga ke kele le ku o mingiska lo ngalua le fa so longa mai o mingiska kalba ke so ai lo male mingiska le kupe fa solo mai le mingiska o a fo yo so fo malo lo i fa solo ko le mingiska o mai fa so longa ya ole kaliaku nga asiaka e go va e kolua va enga kele mua e ele malo si ese lua ole manga o fa le anga le si o ngau so akangaka kol ya o nga o kui vai makal mor fie fai puli ya kala nga ile nga fa lo e te so wa mai ka wa ko wa mai le fa ale chapi pile nga vela ko kangi ko lua le ko fa le ali ya umelo momo ya sa fa ka umel kasi ai o kilo fa longo kulava o ave ko se kangi mai kangi ko lu ale fast ko lu kangi fast le ma se kangi o ve ko ai le wo lu kangi le chapi pile o ave ko le fa ko a maka e fam singo Ola so si le fia. Ole. Ia. Ole. Au te tonu e ono tato te toe ono o aila i tulanga le sa ia ili. Ia fam sinonga ole fenga palo to dua felu futis. E ono ia i compromise fai i le bal. Ila ude titilo ia. Wal vaenga mo o minska umai e a fo e a fia i takine le minska sa fa ka le minska ia fale ali minska fale ali kasi ma fale ali lu ia le ia fo ia taki e lua ale a fo ia le fast lua taki fast ko kan e fast o iba monga lua ma fasa le anga ngumela lua ia ma i fasa le anga ngumel kor ia na ia ole tulanga le dai e pe ona ia una ia le compromise de la level playing field e una ia se compromise e a fo ia fai ia pe atitilo e ma te la so ka fia fai pule fo io no pumongia so ka fia fai pule fo ia e le ai se o vuole le se coi oso voi malama a fai pe poleto no o nei a taiao oi tilo na vai a fai ngela o pa skonga ko ru malo ngoi sulu lima ka usangai ya ele o ila no ka usanga ka kai e finga o pe la o ilu ya lu na winga ya o tu te mina ya o tu la mai si changa ta o fa mali ai dai le tu malo la tu ma tu la ngai pe ne ila ngang fa lo a sia kama ya tu ila mai ka wako vui la fainga ia kangi e lima le lunga le fa le chapipi markasi le koko kasi foringa mai le se suinga le menga ai ka ua ke le ka kangi al fast langa e ongo ko fa popoi foi pule fast mai le ka funga be se kangi ya wa le winga la fa mtalanga foi le o se vaenga e a fo ye fai ina ia compromise nei vai a fai a le tulanga e tauna ia ole o pe ale tulanga o atua wa uma ia fo ma sui ole HPP o ko ulu ia e sanga fa popo le numero le fas ia po le ulu fo ia le fas e fa popo numero ole HPP ole tulanga le na ia o vai nga fa pene ia o la bona pui it's better the devil you know than the devil you don't know. E ole winga ole te tala. Ia ina o le ua umo na whatau tō min stane.
o le u tofi manu lai tu malo tofi ia anai lo o yai ni tofi te mine nei o le anga ia fai eu na fai se tu langa fa pe e o le anga le o le u tilo ia vai ma fa pe nei ina ia ata mai ai fai ngol pocket pui tofi means tane o le wa pa ngai ku malo ngai ai o le lua coffee means ka le ia fa le ali uma le lua mali le ia fa le ali uma ele i kupu mua se mea fa pe ngai asiaka ma pale ia kaua o le sosto o le afo o le means ka fa le ali ko means ka fa le ali they happen mua never langa a fai fa so ia so uma mai e pe i foi le kilo nga i ku malo fa le ku a fai wa ye le coffee le mi ska ya fa le ali ni longa winga ya a fo le nga ya sala fai mo po ma ku mua nge inga ia kaunga awangi i lifa kele nga i fai nga sa kilo ya il fai ngo coffee nga ko inga sa ye a fo mai la va ya maka apa se yo o mai la vai e pe fa pengal ko finga ele ka kau so ngi mi ska ngi ku malo ele kai ya fo ia usal fa so e pe no fa ya amu ia fa la li lato amu ia fa la li ku mo ngal nga a fa ele fia ku malo ia o te tonu foi o la o tilo ia ia il pulenga ai ku malo kupu mai e ole kumalo nge fala lau kilo ye ile melnge ya a faila ese ngaka le pela lu wingo kala le ko foi ko ese le malo si le pusinga kunga le me e o bagu le langa ye ya ko pa ko le fa pengi le wo tul fa nga malo o le ula mai se me fo nge wa lua ia fo ia mi skao o fala ali ai le bagu o fala ali ye de nga fa lol ma lo fa tai o te yo ma mene le lo fa so o le tai mile nei e te tau I tangata o le tu malo ona ave la lato fa taua mo lato lava awange I kau fa amalia inga se kangaka se ko kasi onga ua le kau lau olonga mga onga na lo wingor fa metalanga asira sila ne ia fale alili ma I sa fata fala lili mo masafata mo le ye keise sia mingiska uma ko sui palmia pela al fa tala le fa ya tunei awa ole upu monia ele se upu evangei po se upu se ser kala le ufa to ilunga program le a to e fo ye faingi pa elections sa umar ko ilalo a ko ilalo popo ma fu isia leanga sa fe lolo maya le election kelenge nga fai sa ya le matenga a o le toi fo ile o fai pa elections o si la fia le ku malo o le o ku mang malo le fast awa pe suia ma ya ingu mela ya o lai over marko se fu o le fo oksisila o ku ko kasi o maya o lai fa kari mai si ku ko kasi se toi fio tu le fio ngar par mi samo ona toi so le o le pule o fio o ma ku ko kasi ya le fast lenga fo o la o mala mai tu malo so o le fau kuanga la le ava ku mo fale alili ia me se fo yo sa fata mo fale alili mo nga onge ya funga mele ai ko ela kulo ali le la ukara ngwa fa le ala tawa na one ya funa mele ai le to ela tulo fo ia le to singa siom o le ale winga o le fa matalanga ave ese ia lo ka ko loko ki nga marifia kawi masui onga o se kanga ka se ko kasi ua le manguia po se si olo kui ngai mei ai fa mua le manguia laukele o ngawa yo ko ao kofia mingiska ngawa yo ko ao sui pale mia o lai pale mia kai mi ngai kulowa anta to wo I me sa o nge se mo lai ku le foi ile kai mi ngai le anga ko finga ya le fa ya sunga la au le maleto o le malanga mai a or kanga kala yaile le action ninga ole operations ole ku ngu ngi kai mi I te tonu sa mo lai to toi il ko foi pule fala ali kasi ku lo le fionga mingiska
so ala fala tuna le nei taimi ora ngai kai ko ku malo vai ora ngai kai ko ku malo mai taimi atoa le nei na fio mai le fio ngai parmia awala ngai esele le running al sunga la le mali to olana administration ese mai meinga ka ko sawa ya mai ngiso parmia wo ko ngai po fiar me yai mai yai ka fi uma me se ko fo ya kul parmia ana no to sila na tau fiar fon ne to sila o lai fa ngai yo ya le operations o me uma so la le wing or fam tela ngai fa popo mo fono fa pi fi ngalo o afionga nei ya ko ki makale upenga to isa sa are fa o pe yo le tala sunga ma pai pule na fai le mali to iyo le anga e a ulu ata fenga ai se fuki ai fo vai singa no wa le upomon a o fe siringia finga ngalo i kuma or fala ali mo mo o ayo au le melia o ai le au ia upomon ya le a tawa ma vui e ko ke le akule au le fia il mele o fa ai ona o se mana onga o se tangata se malo si anga i tuatu o le ka mo fa ye nga ingai me ya o le ma o le vaenga le ai o le fesili lau to fia vatua awa al fasili nei vui sa ta fa so mo mo ai fo mo le fionga le ato por sunga le ato ai ola uto fa fasili langa le o tu la mai fa nga malo o lo ta oto i ai le tato lango o le ase fa nga ngai me o fa ko singa ua fai masasa ua fai ma ki nga uru ua fai ma i tu tele ile o ai fa maru so se fa nga paroka e uma ea felelei fa masigo uma ea felelei fa masigo a ole asa u fina ngalo ma sa u fa to fa la ole asa fa ngale le e ongoka oko i lango kongu fa ngongi me malo wa te asiata e o mal te bile nei ele o matual i longa ona fa matalaina il fa masinonga o feta o toai le winga o le upu treating ma le winga o le upu bribery awa e fua iai a fa pe se vela vam talanga kene a fa o usua i kai au kanga kai oe e o ya fo ie e panoka a ka kaunga yese fa alo kaunga sa o uma longa palo pasa uno la iene a veces le me le anga le uma palo ka fa mai le fal palo ka le kumalo le anga uma ko ula lulu a ko ai le si ko fa wo mole manga e tu inga be fa pepe la no foi atu a seta ole matuale ona ua sau nei le au mainga o le tūla whono fou, ma whau tūla whono fou nei. Ai a kako hoa i kai mwhoi le lo palo ka ngau makai. A ele ngia mea. E whai a mea ai la ka penga ele kakale alu le kofi mea ai mo ka palo. Ale ua o mai lo i ia wala fwoi le kau kao fio fiei mea whapeke ia. Ele peno whai atu. E o mai le teimile nei. Ele o mawhai au o ngā whamakalainga ele whamisingo ngā po whele kua oi o le a fhoi o le ka ua le mea o le whakosinga ma le whaalaka o le whaalaka le whaasa moe le treating well treating and bribery are two different things kala le whamisingo ngā sāma no winga la whai e bribery o winga o le mela ngai whai e kangaka le sui whaaku. Oi, ai a treating o mei o le whai e kangaka fo i le au saporas. Palai kua whalako mo whai ni ngai be e a fo i e au wae e ke ua mole mga wase si ma koe pe e anga i kulanga o mio a fo i o lato whaalolonga, meo whaalolonga. Ia le whaaloalo, malakua kanga kai sau no whane, o lau malo, e kau o mawhailo, ngai, na whai e sau whaaloalo, i kanga ngai, le mwhenga aluka, e la malau kanga. O le tiu te la, o le afoi, o le sui whaatu lea nei, o ia e ana le wala au i tangata, ina i o mai e whaaloka. O lona ui, e tatau la o na whai se whaaloalo, a le tangata lea e anu le tofi. Awa malo ia na i wala uina, e ui ona o le whainga paalota. Ai langa le foi aba ko le malo e ko malo e fanga kanga ka
pa koe fo i tūlanga e pe o nei. Lono winga malola, lono winga la ele o mautonu lo finangalo po le ase solutions. Le atau o le ase o solutions o le to ingame. O le solution la asiatama mali atau la pe afa pe o le te mera solution. O le solution la. Ma kua fo ele kom singa fa inga palo kai pule nei. O ia pule mea le o le solution na le mea calling o le ave uma o malusi anga ile komsinga fa inga paloka o ai dal kanga kai e a fo e fia complain I vai kangai o ngalu le malanga complain sila ye komsinga fa inga paloka o le fa ai unga au mai komsinga fa inga pa akil kilo kwa ile interpretation na ba komsinga fa inga paloka ua fai asi ke leo le mele fa kingo I o ke le ala e ngo afia ile me kwa fa ko singa then o le komisinga o whainga pāloka, ngā ke pasinga la, le whai o se whaamisingonga ma se mōrianga o kākangei, a ngā I o le whaamisingonga, ai le kaunga koe anu sao la ma se whaipule, a ngā I le whaamisingonga, le anga ele o se maka upu kau whaamisingonga le mele e whai, o le maka upu kau le pāloka, le ana ngā o le ingoa ka māloa le anga palonga taito, o le komisinga, longa winga, he should have the soul power, e ngā ke screening ai pe umagei ma o langa whaai unga e whai no le me whapegi a whai pai ai e le kaunga mōri ai fuang kakakai se I wanga ngā la I lo kan pungunga rea se I wanga ngā ua avaku le whaukuanga pela pa whai o le whonga whakalai o le moka ali a taua ma asiata o le ala ngau ngau o kakakai I ngi baka upu ngā whikongia I kongu o le pale mege le lae o mga o anu e ave langa baka upu I le pale mege I leo leo e a fai maka upu ka ko fie kongo le pale mege kasi aka ka fai o se maka upu I leo wa nga le fong kalai I le fau wa nga le fong kalai longa winga e final decision e fai le fong kalai he has the soul power pa pega wala me ka fai nga ave ka I le kamalo le o a fo I le komsinga fai nga palo ka le solution nga ka nga e male o ngei be o le ka fu a fie complete o ave complain nga il komsinga fa nga paloka e fai ia le decision e ka ngo o ka upule o record be ka ngo o record ma la decision ai fine ya la ule nga ka upule ai le va pengo fo mai o komsinga fa nga paloka o anga o maka fai ia I o fa nga palo ai ka fe kuli o il fa mesingo malo ilo le ka tungo fokas le tau la so ka kauga o I komsinga o ka paloka e fai mai discretion na ka malo le e ave se maka upu o le ya ina ngang fal o la so finangalo le a tau afta to fa so lo tele walanga mana ia finangalo vui ya ai o lo winga le no fa to ye le tama I vaenga o te tilo au yai e ono fai malave o le vaenga lea. Ia, la tatou o iei me sasa. Mai maue pe anga sasa o mo foi komisinga. Walanga fai atu la titala. Tulowa la fionga ia tu ia felolo. E ia isi komisinga lea nga file ilevanga umaku ngei nga makuaku po ele vevesi o le mea. Aro winga na walanga ile ongi ange lufo ngi kangaka. Awa a ave uma fo yese te tauna ave uma pawa ia lantou. A orfisidi. E porokiki uma e fo ia o mawalo fo lito nga me fo ilele ia waranga ta telefone tu e irkom e ile aso e kimu e ile aso e la ono le fuala uia va ai I komisinga nga momo aku ese mai walanga matua makua I seki ya le fa tau tenga komisina le ye nei ar komisinga nga momo aku matua tele la valanga o tu fa tu la va o winga langa la ukala atato walu fo ila ile vaenga le swinga ave uma e fai mer komisinga ya e alua ke ia fo ya wa uma wa ka ko nga komisinga ya sa ka ko le sa ia mo ala so winga le to mare ke le finga lo vui wa fa kuma fa le ya kiri wa sa oila a fa pengela e ku por mere ale ile msio ia nga o mo kwa fu la volme pero bongi ai ke ala ko ma ke fa le mga ko le wo fingaro le vu fa se por independent por le electoral commission e inga ka sko ko lo ke fa yer mga upule ese mai le commission o fa nga palo
inga ia saula le fai unga le e sauma le por le ngaka skoko se me foi le ka fa le mka pule mai vuilanga e manga ia fa longo le fingalo vui ole fa ta u or vanga le ole point ta u ale wo pick up mai le fa so le fionga ya vui o maka upu ngei o maka upu kaure official fainga paroka awalanga le mele utu o makua fa akele ngasu amata upu nei official fa masinonga a o fesiri o le ala le ka o sia kulo o sia suafa masia kofinga e pe ia matanga ruenga o leo e level le ko mesinga o fainga paroka ma le ko mesinga o leo fatu tu inga pawa fo i o fesiri la e a kupungi ngi fa le lave e mo ave fa masinga le ai e o mo leo e activate mo power fa leo fai su enga me uma fa ko a refer a fa ya ko fo leo e ya le la ko pule e le ya wengi me o fa masingonga e le lavangi mau mangia o la ka o ko so le ole ano liu ko nganga vanga le au mai fionga ya vui sa ole a vui nga ko wa e mo wa siaka wa e mo ko wa o ka ko a fa ya wa ave ia fa independent lava ia le ia ka nga le al kom singa fa nga palo li ka nga au ia le mol por kiki mar kulanga o mai nga va pega dan o le la nga le CEO o ka mano le e CEO mama ka nga nga al ministry le ele kom singa e pela nga ka fa ku ka ika o maka upu ka le palo kam ka upu ia e ka kawala o nga se sila mua ka nga ka ole ai fa ulu ia fa nga paloka ia ima ma ia fingalo lango ai le maka upulea le bo ye do le ko fa i lo ko fa vai malai ole ia o se afo i ongi advisors ongi se panel la kamano le kai milao o pe fa pege ngabala au le o langa panel le o ko wala ko wala vai o langa makanga le ya ai wale o sui kom singa ma le afo ma le lo ia la ko ia la we la be la lo ai o ngi ka maka ko se ko alua la ko wies e fa ia fa i un ol mele ia inga ia o fo ngi fa pe u fa i ku au le afo le fionga kom singa ma ia la le ko we la ko fa la ko decision kilo o mai angles uma ia on fa pe mai le ya aquí ba ingam ka ku le lava ile ngi boli ba u ba be ele foi nga ya a lo ku ro ba ku mo kwa nga ba pe lo le ya ole a o kasi dua ya ole a ka ku kusi ile yo ma le pam sili ma le pa ngo fam sing e la ko ke ka ngo fia lo ka upun ngai o nga u ka ku ba ai le we ai wa mo kwa o pa so ri lo kula ele ngan fa o ko nga fa nga sa o la le aka ki le ngasu le nga nge fa fam sing wo at fa kongo ko fa kongo palok wa afia le fam singonga i me fa ka wa o me nge kongo la lole o kom singo fa nga palok pa nga o ka o fam singonga o ka o approve ko le board le por komisi le o la ko le ngom ka fa pengi fa kongo palok o fam singonga sa o le binga wala na fa ya to tawa yo le meta bule wala ngol tatu fa ma ite lai fa fonga mai fa nga malo e mati ai ni swinga le o te fai atu pea lava le atua ma lau fionga vui o le fato a o iloa lea maro si angor kom singo whainga palota ma mauna whaiva mauna tiute inga ua whai paroka ngi mongia a o paroka ianga ke aku ngi langa o le o te whai atu o te tapisa atu pea e iei mako sui nga mako ue whakuku o le upule o le sui e le lava kausanga fu i o lea mongkanga le koru kausanga instead la o le whai mai sao o le komisinga o whainga paroka ngā kaimi ma whape mai ia e le qualify oi e mai mauro kaimi ai sao e marekala fu i lele ai aru pe ka moe a e kumai ai e manguia ai su o esesi ngai ka mo faila ia ko arfa mai ka mo faila ia e ifo ngaka ia wangi a le wa sao mai tonu mani tola e se la ka ko so o lo foi la ma fo we no ngor fa li unga le o ngei mea pi ku fa wa se discretion le ai no tupu mar fa nga pa ro kangi pa kwa le maka round na le
le komisinga o fainga palota i tangata i o atu makaukingo ai ai ona ele qualify o ele o meet melea ma melea sorry ele mfainga so o i la le fatua o realize ai o le sa onga la le o le upholding o le fainga o mea ai sa le ikupu mua o le fako activate power le a tatou titilo fo i le ese senga o tangata sa fai i le tōkinga le ele fai kaukala mai pe fefe fo le fa ko uma fio anga fa pe aku o le mea ko ke fai so le kula fongo you know pakua o le komisinga le nga a bakalo lava nga luenga nga pese mai i vaenga o kula fongo ia o le eso le kula fongo le wo vai danga makanga lue ele alo ya marka malu ava vai mai e o ia ia o komisinga a fai wa ia se pe u fale kon e molia sa ole ko inga komisinga le nga o kako ai bangai fo ile le a fo ile kula ngo ile ia o fo ngai ku pa sa wo ngo inga ia meu ko pinga o meu si ngo au marole luar si ngo that's it ai ile o ka Samoa pe nga vola ki komisinga ma isi vai nga ai a faila ole a ka i lua term ole a fo ole pale mia ka ole ku soli ele o se fai nga sili le nga ba ia le fai bai America o le alo le leifia ale we lo ku Samoa ele fa le kongu mele i lo ku lai mai ia ave ia le independence ale power accord i wa se lo ngala u fa komisi ele ko akula ko sugi mol ba ko le wa ku i mol ba o mol ba ko komisi ngada ba e molia i ka kale na ko ba nga kilo al panel ngi o pa over so la fongo me ngai fai ei ba malo ai ile si manatu fo i e faalia o se fofo le nei matau o ka kia ro o ku sa o loko ro ia mea rei meu fa ko singa o ri o la tala la fio ngo vui mari atau o lo ga ma nga yo ku uloa ku fa sa o loko fa kanga le e na no fa yetu se su ei foi ngai mea ngai kanga ka ngi kai mi pa wa le taimi o I foi la ele so no so vale ai ri tanga tele se tupi Awanga pauane nga pauane no winga e uno o se pa iga foi tau te fiu su engi se fia kama mo e mana ia no fina ngalo lo to file vai malai a ko polenga la ne ya ta melena lenga ole ale mfai e na la fia tangata o yai atoa lenga pa e avea ai matofi matautua au na le tu malo ale tu malo ala ka ko vai no se pale menge pela mai sa ua ya ese longa ka ese ale ai ran ka ku pelo ka kelean ai fa pe la le a fo ile lo ka nga va amala ka ku ale ka ke ka fai lo ka ku malo ngo winga e umange wa nga le au mau me al pale menge o ka ko e ke lua si le pela me o ka ko pale menge nga le fa unga ku la fo ngo fa le nei ya la ku fai la ko pisingisi me bela e a ia bol polo a mo Samoa pa wanga le ai le le mele o ku pa nga ngo ia ku ba ka ku fiu fai a lo nga fa le bela bela le vo ka ko vai vai ko ingo ke ai mapo a ku ke ko inga le ki a kon ko inga nga sa ngo mapo ku ko ngol mo kal pe le winga le ona kai kala ia wa ko ngai ia vai lai la amisi ngai ko fa makakia de lei o a la ngonga ma popo ya pai ra ku kele mo se ku o longa wi o apula e o ku ngai me o ainga wa kau le fa makaia e o lo kau ku ai ainga ni uma fi ala fa makaia nga le wa ka mai le kele me ya pi wa foi o fa mo uma e le ka ku popi ole akere ka ku kele lo ku malo asiata apena pa na le po le nga ya ta lo vai na wa le lo pe ile ya pia ko lo le fina ka lo ni stangata o le polenga ia inge ia vea o se maoka o le pale menge o le nga o le au mau me o se maoka o le au mau me ia ida nga fa
Sa vui. Vai do ya sa no. Okay, mo ko nga kara si wo. Mar fa lo la bo. Fai langi nga. Polong. Ya fata fenga fata fenga ska I mai si umu. O fa ko la ko disfenga palo ka fata mai le nga men palo ka. Mai oi. Wa umalaf mo. Umalaf pua. Umalaf povi. Ei. Uma kupe. Ai mo e mai pe pelong I ka mai. Ka le fa se e wa o. Ko nga mela nga mo ko nga menga. E uma kupe ka ka. Ia mana jo tangata faila fu ma tangata na tangata la kere ko. Ya uma ngira palo ko le mo se mea. Mana tuo le o le tatu watu nu ele pe yo palangi o le tatu watu nu e profesa uma tangata. E tau fase e kau fase uma ia te o te roe sili atu na polonga na au maumea I le mele o I kongu ai loa ia au maumea e akama mai kele awa foi na ora utala le lau fai atu e nana o fai atu utala le nei vui ma le ataua ua fia se furu kausanga o fai mai ngai mea e oa I le whaamasingonga e o lava I le whaamasingonga au kei loa foi ua umale ata mai na fai e tuila e pao na mawhauwhaunga ele I maua se fofo le lei o ngai maka upu sau fo I le paia inga a lewa amata le fast ia te lo fo I o lai no fo ta o to ilango tonu le to far sunga le li pare mia po ani vai ngai ono te waile nei mata a wai o fo ia I le mele mana ia fa to far inga le ave o marusi anga ma ile como singa ai mana tua pe no fo ia tu ele le umanga ngaka wana oni tangata pe ia le tala se fi avo ile le pa u mai au feita lo na inga ai anga ngaya I rungo se fi avo mai yo to mali li wana o ita se tangata ile o se ange o te pa u fo ia ana winga la fa matalanga a o vesili le ia nei o fe tonu ale meta o to ai ia le pale ni o nei me o te vetu la utala le voi ma le atu e fa ase ele au suru ele au mau mai mai no inga ma le mai sa longa e awalanga ato se furu lo ai nga palota e winga la ukala a ko se furu lo ai nga palo kasi ala ukala ia o ekisia wala watanga faso ia se furu wa fer ekisia se furu wa ale pa umai si dan mako mo ke paro kasi ko inga fai popo le ole le yo kom singa le ngai mo le banga I marusi anga le kom singa penga paro mo le banga I marusi fa lave ele I fa nga kom singa o ke ale fa fa nga la va I marusi anga le a fa pela ko ma wo ye pe nga sa ngo e kai mi e la ko ris kom singa ye wo sipa I singi le nga luenga ai me nga le fa le port for fa kom singa ingai pa le ngi la ko nga luenga ya mai foi de me wa e ka foi waro di me ka ko ba ku ka ko ai kia wa nga ai kia le fa ko ka ko ama nano foi e papa da usuru e papa kama se kanga la mau me e nga ka ko fa no fo me sori wa nga u we houses ko ya tu por la facta se o If you voy a hacer na o le only in Samoa nga Samoa e ile mo nga lea o fo ile kaimi e ngwai le vale le afu o le afu le mo mia a fo poco o kala kuspo ia e ai ele poco le afu le ba kala Samoa e ai ele vale le afu le poco vai ka Samoa ngo fo man niu ia fa punga ia fa punga kuspo ia fa e pe fo le mele ku ka ko nga voi le ko le mo ai u lefa le ko ye me nga kai mi ngai asia ka male ya kaua kai mi ngai o nga le ko nga le afa ai wa mo popo le mo o kai vai esa o ku le polisi kai pia o fa ka nga fa ku pe a fa mai pau la ver kai mi mo lunga fa longa ko inga sa mo fa longa ka nga kai me fa nga paro
e la ngai le se la utala na na te fai atu awa o le kali ha ngai mea o le faiso vevesi o io fa la lafi mori mau ka miro pura ngu o le tele o mea fou te tupu mai ai kasi alonga mafuanga o fa kosinga o le vesi la o le se tali o le nei tu ainga e wa te tonu mai ata te wo mana ia tele vanga le o le ku a ko is komisinga lo no winga e umaanga o le susungu nga komisinga e umaile pa inga ki ngari se lau pasenga o komisinga ai fa sa kaulo mai le mane ia ai e ia le se vaenga yo no te winai dia vaenga le tula fono ia wala nga sa ru for kama vanga le ale lo se fu wa fela u nga i for kama fa penga ia le foi la waru le lupo fe u faile na vaenga le fa pe ale showinga lo su wa fele mfenga faila u case ja todo se furu se vai fai ja ale fen kaula ngala kan ka bu le kai me kul e pa e fa ka su wa fela fa ko singa yo fe me o ya ngaro fa counter nga su wa ka fa ko su wa fa mo li su wa ai pa se ngaro su wa fa len kanga e ole pulmonia e ole pulmonia ka ko e o ai le sau Yesu e koe papa ki so uma kangaka ile anga pa ia male afu e le kai ama o nga ku ise me sao to ku mongianga ka ko ki fiu e ka fa sao ai pa wale me o ka ko ki keep up ai e ka ko stick up ile kula fong a wai fai ya i wai nga ngase le ole au le kulanga pa ai koe singi lunga i le lima sepulu kausanga. I le koe anu ai kangaka le maua le whakosinga i le palo. Instead o sepulu lima. Wa longa winga la, e o ala i kangaka kala bou, hoi lele o lai malau lau ala mkupu wae a lai whape kele anga kupe maka mai male. O longa winga. Sasi lo a, ngake lo, kasi longa sasi lima sepulu kausanga. Ono. O kere koe ongo i le kofi. O ke le koe kauwari kofi ki nganga o mai leo koe kumalo mai o kasi e ka koe kumalo ia kasi anka ia mari di le whako a se furu kausanga o le si kou se furu kausanga au o ku furu kausanga nga o walu koe me pauna koe ngā me whai ma ka ia ho ia o se fare so manga kule le a vui ia se menga la so finga ngalo vui kulanga fala le o se kausanga fa ngaka ka kan ko ka mo i me wa e ngo bal makua ka la vai alu la ka wa a se kausanga ka fe ngai foi le a usia ro ka malo lo ai kula ngo ya la kula lai kifo wa me le o le se fu kausanga ala fa ko kia bal makua ko ngol parmi e ka ki kiro la il keiso kulep a se kausanga kala fe ngai marka fa ke le ala ko folo le pe la ko finga ngalo me fa penga a se me fori le ngai ku la bongo le rising generation sa Samoa e fa le leer malo Bafte ya le atau o te mana tua vai ka umai e na o iai ni fa to fala inga o tu amata to matua o te tonu fo isa ia le ia fautuanga fa paltuna fono e menei la ho nga la inga le fo le ole la umano ke kele le mo discrimination ai ia ke ulo vaia ole te tawana ino le tangata ua matua ke noa ole kau awal ke ka kalu saka fa kasi ngai fo ka ika wal ko ngai men ngai ma ole visiria ko ai ulai mai le sui o le kumalo a kuai ngo mai ya le ya ko nga ben ele ia tawana ino al tangata ya fa ko ka ko ile baru lima let's do it ka ko fai la ia wai de pule mai fua ia malo o fa kasi la ko male afo male human rights ile afo ile anga ile la ka ko le sovereign nation we are a sovereign nation o faina vai Samoa lo nga ku fai Samoa kula fongo fai foi la fai ka ko kula fongo ai ke mai ai ia le malo o vakasi ia fai le malo o vakasi vai ele o mai o ko fa sanga ma ko ka ele manga ma ko se pale menge evacuate
o e fingalo e sa ua mai le ioe a e aru kai po kau mai le ioe po le ai ka o le nganga nga pe o nga winga o la fa matalanga ai au foi kau ki fefe fa u la po e me la fa singo mai vo e ai e palangi la ko le wala e si le fia sa mo le a papeasa fa mai sa po pa se fu ai ma ko foi la ese la baru se fu o lo winga na tau foi atu ai baru ko inga le baru se fu wasi sila la baru se fu man kupu ia kea ia baru se man kupu kea ala malau lau al masau le fa pela le winga o kea ai fa kala ke ia o le o manga pe o fa ka vidi le no limo kea o ke fi uma le sa o kea ese la le ese tanga ka o lai e a fo e le nei longa ma fo fo e se ka kai o le nei longa ma fo fo ai ma ngai fo i le finga ngalo asia e ka wanga ye ma asia o ma le hatu e ka wanga ye se time limit i ke i le se kai me ma fu kai i ngai ang grandchildren great grandchildren ngi fa pe ai pa ia ai o le por kiki a le langi ai ro le ai ma le ga fa lo e sa o le leilo no winga la o fuafua tu la pe fa pe e fangata i le fitus fulu fa te tainga e pe tu mai foi leono lima no winga e foringa mai o luana yo uso wale au nga o lua i o ine me pe fa pe tau ti tau anu nei na o se fa te tainga le o te fa tua i le o se me wa a fa pe tau te o nei le fitus fulu po le a ia no winga i le au nga fo ia ka tu fara ia ya o te loa ta na se no winga ai matua de lo ta tu faso na mane mo kwa le fia ke a lo me le wo ke mo kwa le ka se ta pe no foi e ai le balu se fumu e fa manu ye na e le balu se fumu fa manu ye na ai le balu se fumu o mo kwa fa mala ye nga le se ngala na le dua le la mo e sa no le tu la le sto in hotel la nga sa on tala le ka tu tala no e se la le var se fu fa mangu ye nga ke e se le var se fu fa mala ye nga ira ko e le se ngo ko lu le o te a sa ngo e kala ngo i me la ku pur ke milia ma fa lengol malo ma ya a kala ngo me kule e kala ngo me fa su ko sa ngo ke e fa ya ko le fisi kala ngo fa su ko sa ngo ke kala ngo lu su ko sa ngo ke ele kala ngo mo le ele kala ngo au bai do nga ka mai la ia nga ia ka ku e se me ale le a ka mi ma kala ngo ai mo fa le anga e le winga nga lo kala o le mo le valu se fu fa mangu ye nga ma le valu se fu fa mala ye o le wata oto le isi saunoanga ia ona wata to wa fela ia saunoanga fo i le namre la ina le te le tuanga so fina ngalo voi wala ngalo le va ya tu woto e tu mau fa mo tu la e pa le fam sinonga ai lima tau sanga daluai na matua ngawi matau ai tai io e le officio fam sinonga malalau le fa maoni o fam sino amaka me fam sino sin ala woto va ya tu ana tu sing o le o toi paule ona fa mo o la pe o le fa mo le tua a le usa no mai toi pa wa le fa mo ngola na manga fa yo tai mo no do fiso fa msidonga la sa u fina ngalo ile tu ai ngata ngata e pe tau fela no no wa i ona fina ngalo ile tu mau o le tala le sito ina la le ka ku le fio nga fa ka fa ya nga ngol ko inga ya fa wa le no ko inga fa ko inga I know your conflict o le winga o le vaenga le te sau no ia o le fo o to ele lifa fo ile le langolango al to ina ia il famsino ele ka so mai se ai wa ia petition ia fo wa mo kwa i rap pa ko inga ia le vaenga famsino nga ile afo ile fam sau ko ile ai mo kwa ke fa wa ia sala fai sala ko mo ngi ngai kumwa ele ai ma se mo yo nga me ai ma singa fo i lunga o fa singa nga ia se i ma wai se ai o petition ia fai kala sa wal nga kala nga vai ko ele va pero la kala
ke lua karikongu mai e umalo e ko ulu ko umanga sui ka lua karikongu le ia i le felenei mai o a uo ka malo i fa msingonga la lau le a malea ke mingi ka ko malo ke le ima lo si por ki ke ko i la ngala por ki ke astui e male mole capital alley ku ya alo si di pai pole ale ya ole ale por kikileanga la ole la leanga ole pila la ya ile gang fa lo malo fa dai fo ile nei va ngole afia filta to wa fa so te lo fo ile wa a dole e tula ya ole tatu fa so male anga fo isa fa tala ula toina e afia mai ya wa fo ile ya voyo le tele au tanga tai tu si lungo social media ya ole nabale laina le wa fa muta le kone karate ya ale komisina o leo ya o le tele la io vaenga le anginga mai o le pi e nau mai le totero le atunu o le si komisina le fionga ya vui ya o le fu te tala le avanoa mo applications e to apala ya ila to mo le faululunga ya o to mai mo wanga vai le fesilingia le vana to tua ya me se update le dei taimi o ye se fuanga ya o e te torsanga ia wa tasi le o matanga wenga sa fa na dau ia i lau fa to fala inga po lo finangalo ia e te fia tau tuai pe ana tau lau o fa mo e me se foi fuanga na tu o loma a war fa inga balo de tele ia e me so finangalo pa ya asiata ole tala le la fa ia fia o bo te luai ole va pe ao mo ke ola kale dua le va pe ai ka kangi lau ke fo ole el pole so sa o el pole so na ya mana mala sa le va veau la sa ai tangi lau til fa pai ai fa fangua ko o ngai ka le o li la o ka palo ai fa fangua tu e ta watu le mele o au mai tonu a certa ma pale ata ya a fa ola ka palo lo fa lo e o ma da fa ela tana atu vaenga buambua wo reaching an age ele kawengo ko sa fa ise makanga lwe ele mapela before yes I have great leadership when it comes to leading that department honestly alfa beladi ele nga winga fo ya kula fo it's okay pe fa pe ole mingska wala ngol por kikila ho wala ku pangai moalo makai au por ka ku retire ka kai le omos fu male lima ka sang ile tulang ai pe ona ya afu baila ya kya ya ole kai fe kau longa lua asiata pa male ya tawa mal fa fonga bayro tatu tu ole wa involvement por kikila fe se la valus fu male lua eu o mai kai mingi ele ko fica ia que o ngo walu e kai se me va pe le aka po le ana sa o le me ka ke fai mala ka fai ngai fai e ya masalonga e masalong i kulanga pe o ngai onga o kulanga nga e mo bole ko ile o la kala po la fa fonga mai le kanga palolo le kala mo fai ya fa ka malam uso kele mga fo e ke alwe ile ya besa application ile mele o nga ma fo ama pa wale me mo mia ile mele o komisinga o le leadership i fa maongi ma ia le lei o fa kingo le leadership wa o le voluma le o kumpunga le o mkanga pe ai o vaenga le ngalo mai commission officers i misela vai sui komisinga ma mission officers o inga lai ka oko ai ngalo kele a ole koa workhorse le ale al makanga do ya ole winga le no fa kalanga fa la fa fonga mai kanga palolo la buli o ba ngal tabalagi ale kamanga alue
okay lo le fo nga due le kamali sa kama mai fo ima I hope and I wish olai apalai ili dia kamale o kulanga pe o nga bai ya pakwa kala mo nge mo ka mo ngalang ai o nge ya vini ko kilo de fa ku kilo ai se me kas ai kan ye fa bai e fa ya inga uma pa ya ba u pa ko palo kala fa me ka ya o va sorry ya o kali nga siaka ma me atawa compared to my age wa over ku ilo kai mi le kai o sos kanga kai nga luai ko o malo ya ai be se fo ila kulangan ka wa heavy ala ka la ka involved polki ya ole ko fe ka wi ile ya ga bae ai fa fe dai la fa ilo tatu wa tunu ya te o tu ma o ya ile le no do te inga male kulanga pe ona ya yo po ya o fa fe kai ya ku o ngol ko fa ya ai ya to pa mali pa kinanga mali li le ongi kama kala ka ku e kele aku vo kama fa ngau al ka ku ku ngisili aku lo la ku fa maongi I lo fa maong e ka ku ki ka kongu I lo la ku ulai mai pe fa pe ku pai ai pa wale o la fa ponga mai le fionga il pal mia male ka nga lue ngau le de ka chiar ni o le me o ke ka kalo wai ka nga ile pal mia male ka pe nge ka me se fa nga malo poi fa fo I le makanga lue ngau leo I le kuko kasi. Poi fa fo I makanga lue ngau leo le kuko kasi wala ba nga leanga le makanga lue nga fa le ko. O nga wa apa po ia I limor por kiki. Limor por kiki. Leanga e avakula el por kiki el fa ko nga ya la ko. O nga la ko la o filifili. O filifili la por kiki. O nga fo ile u fa le ko mo. Ya le kai mi wa ma fo nga ko wa le nga fa ma vai ai sani shusta le kua ao ai fo io. Ai fo io o le fau fawalo inga ua ma o kuila e pa le afa ministry ko I male a fo I male makanga luenga o leo nga makua ki ke ea ai fai mai kalia sani shusta over my dead body ele ka ko vai ele menga musu ia sani shusta ele manga o inga ia a sai kia nga luenga ko kasi el makanga luenga o leo manu ya I winga ele ba winga palpalao malo ya ile ga fa lolo asiaka ma pale ya te wa fa tai wa la fia tu ai masata fa mtalanga ma se talo ile fionga le di pandemia o ia fo io le ministao wa fo io o mitanga luenga o leo ai mai se o la fa nga malo ya o nga o se kau le mau o lo ko o nga alo per komunga nga misalo a survey ngai makanga luenga akoa salo laku kalian ngai au mai ko fa fo ia kanga luenga I ko kasi on fai nga me fai elea ya potiki ye dengan fa lolo siaka ma male ya tau ya malo fa tai tau se vanga tifia ya fa tai tele lo taimi no ngor tato proclame me fa so o ava no tau o se fa manu yanga fo ya uta se sa ai le to fa lo fionga mata upu o lo langa mala o lunga le fu taimi ya ai me sei o mata upu ya fa lo te fa le tono so tato watu no ya ai mo le to fa malo mo fa te tele ya ele nei vanga o le fiafi ya iro tato vanoa ya ele to mo fo inisio tato vanoa tato te fa so ai pe mo le fiafi ya mo le to o malo fa anga ya mo lo fionga me se fo so tato watu no I Samoa ya ele nei vanga fo o le aso lo fa tele tu tato to tala no foi ya fa so foi na ma Emmanuel ne fiafi sei kwa asu ya ana umai el tatu fatatulonga tatu malolonga ya foi mai ya ona fa mai ele o le ma fa so ina inisio tatu matau la wolunga manisi foi o vai nga mo silfia lo tatu tunu. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga I Aukilani New Zealand nei,
o oe malou aiga. Affordable funerals o le tani mo te mitinga o le baliu baleoti. Miri mai loa o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o, mātou te o atu I lau maota e tala noa. Awa se tau whaamama a menga mo to e saunga o le pele a te oe. Whakasau tai noa matangi a mosa I le mōpain o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua bua, pusa maliu teu wina, I mamanu Pasifika, whapea so seata o designs. E atangi ai lo la tau soifua mata o fie, ma le la le lei, au le lei. Awhisota I loa, matangi a mosa I le olu a tasi, malu o noiva, malu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, ma ainga uma I New Zealand nei. Toe fatalo fatu talima yo le proklame mano longa masani o le fiafi o mai al tatu fatata no ngam le fionga ya vui. Masina mo ya le la wakari ke le ofisilia na to ofisilia. Mor silfia le totele o lo fa ofisili mai po o a palai pesa a palai le fionga ya vui to finga fa komesina. Ya le ufa menino mai le ai. Ya ufa menino fo le fionga vui o pasiron kai mi mai ya turo. E nga fo ia ila to fo ile ya o la ile tūlanga fo I o le to mai le nei taimi e malau fo I le sila fia ma le loa ma tūlanga fa pena le mahalosi iwe ai mo le fionga lava ia vui ia wa ngasi ya I lo wa pasir ko inga markulanga fa kumisinga ana fa pe lana alu palota o le levo le i fa mingiska o le levo ko ngwana ya o le kulanga le pe ang sa ngoi o le kanga kai le leadership skill fo le fa kulanga le mkanga dunga makelong fo ili kai a vui ia msalo au le la barse fulu alo ma fa pe sa pe ke fu kas I ko nga me fa pengi ia ka ula ia ka fo le la e longa nga ma au nga fili ma fu e ka nga fili ka nga ba ka la ka le mor kai mi ka la e ka fe ngai mor kai mi inga ia koe whakulanga leile mkanga runga ke longa ke au ia na lava nga wa alava vui pa e song fingalo o ke longa fo I pe fo kakanga ngafi pe kakangi ko whakoko inga kele o vui ma lio kakai e whakoko inga kele wa e langa fo ile ke le kwa kusiskanga ka e saunga ia e feo loro so koma ia kumola o popolenga ngai I mkanga runga le ai mai sa mkanga runga le le la panga solo me yo truck test panga solo fam singonga panga solo le kele nga sa lenga pile up mai e komisinga kalwai e mga mia la se kanka le fa kulanga nga fa nga solo ngome monim fa mauni o le ua e fava ya sole sa ile se komisina fava ya so le e va ai fa le tu mau le afionga fa sanga Samuel uli dia tawa le matanga ruenga le taimi a sa ili ai se anga va ia po se si vo tulanga ia le fionga ia vui o le anga va o la ia pato le o tali manino lava ia I think mafophobia he's too old for this simple as that o le tomai o le leadership mam tulanga uma la lava io ta oto ile fionga ia vui ia tatu talia pea kaku kalia po ise komisinga e fa maongi awa ia tau o anga va amato mai o le mele ka ofisiringia ia le atawa o tangata fo ia la ke rola apalai o ko mai mo la ko wanga va ai le wala ngai le so ngoso ise si lo ile apa ia ko nga mea ile lo fai so ia te ula yo le to mai mala nga va ai le fisilingia a o le fisilingia ngo merkasi e ke fa maungi male e ko lo loko e fa yen ngaru ke fa nga ku ko kas na tonu
e mafaina e faia le whaatonunga matulanga ma malosi lo loto e te tā maua I lau whaatonunga te tau ona uphold le rule of law pe ka amilo kurora ka ngaka mariselengi a oi kivi oi na ole isi vaenga tāua ia te aulanga o mana tua le whewhili nei lau sunga le atua o ke whawhikaia wa lesi ofisa lea ua te tau soon ole a sila ua tofia so na komesina ole ofisa o surfainga ombudsman lei atua ma le whaafoga mai e Samoa e leo sikara whakula ukala lea o le angoa ai o cases ma complaint e whaasanga I malo le malo even e whaasanga ia au pa au longi kingo Filipo la e ko a lia I makanga ruenga lea le ai ma se mea o whaia iai o kanga kaunkumo kangaka le nā tonu o cases o lai complain I whainga le ia isi malo le malo singia even le komisinga o lai ai complaints e ango ai whaasanga ngai komisinga o leo o lai ai complaints e whaasanga ngai ngisi even le complaints e whaasanga le hit and run o lai ai kangia ngai kangaka nga surfa ile makanga ruenga le po official surfa inga ai peita le ai ma se mea lava wa mai ai lunga le ai ma se mea ua whaia mai ai ia la ia copy o drugs na ton la ia copy o mea I le maliu o carpet surfa ia mai o le foi mai mo mai le tunu la ia tangata o la whaakalikali la ko cases nga ave le official surfa inga e o le sawa inga o whaangau sawa inga o kinga matulanga whapena o le sila Samoa I le kai me sawa I lunga o le amonga mara whaafafa lea ai karosia o le tatalo fo I lea ia te autou o loo whainga ruenga le ditei o le tatalo la vaia ia awane o tau whaalea ina awalanga o le menga le la akura ingi lono winga ia mantua fa ma vai le sa ave masui komsina wailanga na fa ma vai lo le fritua le sa komsina o surfa inga na uto e malanga I fafo ona ta oto mai le vainga le official le o surfa inga ile sa ave masui komsina however or ko finga le ia taua le ma faina so na oso ia fo isi tanga tele so na background fa loia e fai ma komsina ia wala ngai pui ka yes ele so nga oso ala maybe e mawhainga entitled le sui komesina manisi o o tofinga ai ole komesinga ai o surufa inga le ila e te tau ona ia iso qualifications for yo e sa e o seloia o le la e ta o to le taimile nei ele isa si tasira nei tofinga tele o le fola amata I tu masirisila to ai ia le whainga malo kakau ai o I le sile la eli mai ai le aulu le anu wingo la utala la amapuna mai ai lunga le ango ai o le cases e a afia I even I leo mangisi o leo singia e o ai le sa ave am komisinga believe you me la utala le utafia tu o la ai kangi lai kongu o e fasanga ya o pa ai o le faka wala ali meia ai ole popolenga o le popolenga le la fai atu la utala e fai ngata tele ona tatou to e tali tonuina ni tangata sa ngā lulu e so tau au whapengi ma o latou tilo I nei whainga e au noa ma sesi e tūla I mai ma whapea mai se o ke le au wai mea I e whailanga o le ele o sa o ngā whai ane etu ale le vako kese sa ko vi kom singa ka uyai vili palmia ka uyai kulia le mai ang fo makuli awa ata to o te fia to tala no ale ata wai le matauti o le fainga kese le o le fionga ya mawala I vau pera him angor kese le lenga o mai ya ta ua o le manino I o le summary of fact ya fa matalanga mai ngole o le kese le mai le reporti fo le tusia mai le fapasidonga o le official leo o le mangingo ia o le kolosi ko kongu a le sa ave parmia now
le atau o ia la ingo o fesilingia pe ai se a e mafu ai o ngau lavar ko ingo kuila epa e koe fo i mai le pawa e le o se manguia o le akuhu ai ua misi e ka maloa ua ia misia le pule le supreme power and supreme authority le sa ia ke ia e mawhai ai o nga ia lave ia se kangaka e ilunga o nga whakunga o le ala la sau nei mana sau noanga ma tau whaaleanga mai le pāle mia o lo tūla i temi nei ma whapia mai o le mga onga o sunga la au le mali e toa le ia ngei inga ia whaasau mai ia ma le tua mai Samoa e le te i whaanga ngana ina i le toi ina lea le anga o langa mele sa whai e le makere o whakua se kala o le ia i le keisi lea la e mori mau fo i la mawala i vau a peta hime le se tangata tuloua e le o se tangata ioe fo i le tau o loa o le fai pisingisi o le suafa e tāua i lo na fioanga se tamari i wailonga lana tautua sa avea fo ma sui ma malu o le fono fai tu la fono po o le pale mene o Samoa ingo foku ko kasi la le winga le tala wo fai e tua e maka ukia ia o le saikolosi sa fai e le sa avea mpale mia amu ia o ko te nola utala o le matua le fetau i o le fai unga na fai ai nano ta fa amu ia o ko sa ma fai o nga kango kuila e pa fai e ngā mea ei oi sa amu ia o ko sa ma fai nga fai e ngā mea o le wata oto morianga i oe mai le official fa o le loia sili waka kaunga fai la loa ma ave morianga ai sulu fai lo male male wa afia sulu fai lo i lima o le pale mia vili lo mal pale mia avakul lo yasidi avakul komsinga o leo luma o lo iko kongo long ofisa ala yai male wa afia po le ave fakakau yere kan po le molia ai uma enga se fea ya inga uma enga ko sa atu isesi tu o inga fa yere court case o wale ave ai kai muringu ur famsingo sao ai pingi kongo o ofisa o le sa avea ma pare mia o fai e ier kofi fa famsingo le la se fe uma male se fe ma sa ngulu ya a to sila la sa moa i mea e le ya ile nganga o le tua le ma se me o manguia sa la ukala sa le ai ma se mea o manguia le anga ele au wai le tua ni mea ele sa ona fai ele to tatele to fa ya tuma o ta oto fo ile unga wa yei fainga balota awa ana fa pia e sa wa ni si fainga maybe ele la via ia ioe ala ngalenga yei le unga fainga balota le wo mantuni ya uso solo fa mai mai ya melea dalwai le faia mai o le mesa inga la fa matalanga o le la pisa sko ya inga ngai kai mi ma fai mai o le mele le mana o ai le fionga de pare mia wala inga ku uila lo ia le kulanga makanga ngo leo ku wa ko man makanga ru male official le lo ya sidi male official le male o le o le fia le nga ona me ia na faia ai sa ia faia male le fa mau na le to sa ole sa fa ngalo pa mia faia kasinga makanga ru ngari asia ka e se le nga mo kanga ka Samoa akum sarka ba ku pila wale nga lo ka malo makaka maulunga le fanganga le official le ombudsman po su fainga ai kasinge official ese le nga o ye ka fu o fiu ko le sime o foi ale ngo foi e le ulo le ima e sa o ilo sa nga e le ka ngo fo se ka e ave maseloia retired lawyer o le po lawyer singia e ka ngo formelia langa ko kia o so kanga foi leo o surfa inga mal famsingonga mal leo mal malo sen mai tasio tangata ia te aule se post na avatu na avelunga le post sa tasio o CEO o ACEO te lo nai le o mau mai lunga le fa bole Oscar ai o le
ona ia ilunga le sheinga wala ngole o le Radio Samoa la vaanga le vaenga lea ai o le tangata le na te postinga mai ngai lunga o le tangata o le te va ia tu o ia o le ACEO o le PSC okay fai na ese le fo ia fa mo le Oscar na wa o wa to forward atua e to tu ifo fa le ilunga le wo to tu le e ta ua i o le mea lea se sila ai le ko akele i tuainga po le a se tau wa sila mai sa moa i nei tuainga tangata lea la tau te whai ngā ruenga ai whita ngofi toi te post fa pe nei mene i lunga na tonu lava te wifurunga now o le information leo le pasi mai e tangata e whai ngā ruenga i le malo i sa moa e nana o vatua nei vaenga ia. Leanga o lea kau ke le vaisua o le kau mawhai i ka ngaka ia whai ngaruenga le malo e whaasa o sa o ia o lako mawhauwhau. Malako wamio. Malato wamio ngā. To o pea le porokiki le au porokiki. Ai oifo e whai ngaruenga ngā kofia. Ngā fia apalai ma fia o e whai ngaruenga ai. E kau se o lako ainga. Le lau te vavai a tupeino o whatu te le masani le tangata lea o te le ilo fwoi po aile nei tu inga tangata. A o tangata lea, e suafa i a whaalau taume i upati. O le lau te wawa i atu i le tangata na forward mai inga le, whape mai. O le tangata lea o le ACEO, o le PSC. Wasi sila tula le atu. Ako ia... Iyo e. A le whape mai lana, mana tua le article o le whai le Radio Samoa, nao ina ia manino. O le article le au mai lava le Radio Samoa, o le lipoti a le PSC, po o le komisina e pūlea tangata whai ngā ruenga le malo, na whaavae ai le whaai unga le kāpeneta, i le whaau au ma le whaamuta. Lono winga o le saunoanga lea, le sa wha saunoa i ai le sui minister, po o le o lo vaia le matanga ruenga o leo le tu maule nei taimi. Ia o le sunga muripola na rosa. Le lai fa ai lo mai fa pea o le lipoti ai oso mai ilunga la le ACEO le ma fai langa post ale PSC e atangia mai e ke e sa wanga le oi ala langa e ke e le sa wanga le ma fai mai la kau fo i fua le pua ma fa pai ali io e alo no fai kau ma sei o lai fa te taua nga i le mingiska Kusa pepero le mingiska la. Kusa atu i se si tu i se upu fa fa ngofie. Le o sa u fa le anga mai le sa nganga le fionga le mingiska o leo mo le temi. Le on o tu le foi a o le sunga le tamatai minister ya muripola na rosa. O le ala le winga wala yan te foi. Te lo la utala le atu e mafua. Ai fa pia kanga kanga ai o se ka le se a fa ti ngalo ta loto nei mea. O lea kau ke kausa ili aku po o ai kongu kangaka. E iai o lato loto e tautua le malo, ma faa wawai lo. Kasi la lea kua inga kangaka. Ne faima. Tasi lea to ai ngata e le o ngatasi o na taritonunga. Ma le fai ngā malo o tūla i mai. Kalo sia la le ataua. Ai fa ma vai lo kai au. Ma le fainga, ma fa vai o fainga o makanga renga pisasi. Ile le kaunga on kaukale se me fa pero io se sui alo ia. Ole in other words o le usau. Fai lo mai e pepelo le melenga. Ia, lau sa longa ia, lau sa longa ngoa. Ai ngalo ia ia le longa tairo le fa le ia. O le ACEO. O ia o le ACEO. A le usa longa ia ngoa. E ngalo era ko nga me fa pingi e sa o kara ka nga coffee lo ia le ka ko sui kom singa fai ma temporary kom singa kala nga bili marka ka sa mo fa mai ke lo ka nga ro nga pisa si e komu ka ka isa pipi ya o to si sila la le nana te fai atu ola ya ile to fa il fai nga malo ai o le taua le nga o le taua por kala me male avatu ilunga ya nai nali to fa na ya to lo fionga minister sui mingiska man makanga ruenga lenga o lea to te sa ilia po o ai tonu tangata ia lau fa ia maleanga ai mea iyo o lea kau ke sa ilia
ai ele o ngai tangata o le angoa i o isi kanga kala stand by kua a feo ti le fia pa i ko finga ia e ka fa maongi lai fo e kong e ia nai tangata e silia kulo la ko wanga va ai lor kanga kadia a o le ai fai va ma ka alo i o fe alo fa iso ma pe ye fa tau matatau le bingala na le ale to o sidia siaka o fesa welo mo finga ngalo o será kalwanga le ma CEO la papia o fa longa ku mera foi e fonga ka ko minska le ang me fa pelang kup o ping fa kalwanga le fa ma fu lo sa lo le fa langa ngam ka pule a la ko ki o le lango finga malo malango filingo fa malo pen ko fa filinga pele ai ko ke lango le minska mai o le isi va nga ina I fa manino sole o pe yo ko manatu o pe o to ni tangata le ma fai ona ve se ma to finga o le winga le that fai le atawa o pe le fia malo nei tangata o ni tangata le ma fai na ve se o pe o ngia la ko me ko kingo ai o le fai ngo fia ia if you're not with us you're against us ole fa punga le fa vai ai me ia ale ya o ko longo winga e sel vai ngale nai na ia ele fa ya tu la se isi fa pe mai a me ona wa fo ile wa kuri au pu ele langa o ngai ke se ile ngofoa ole ACEO pe fa moni o ngai ke e mawalunga yo ngofoa ngai ke se ia pero for ko ngi le ke ai ma ia balus fu wa feruma ai se vai ta to ile tele o nei tu inga tu pe to ngi o e vai e ke fa le wa mata lo to fa le anga le finga malo e ke kau fa le anga ile a o mingi ska ku lo lava ta si le matanga ruenga le lalo le fionga de par mia ka lo wenga le matanga ruenga o tanga ta finga ruenga malo ya o le winga o la tala fa fitai to te o mai a o to e ta o mai o to a fai o le whainga ngai am ka ngā runga ka komalo le silim kausanga o se mkwa ngā runga ke le lava ngā runga le ka komalo e fai oi oi kusa la e whikau ia wa fusu ia so mo makangaka ngai ilo ila ko loko le whainga malo ia kia loa ia ko anga whai me ia warning sa kasi lua warning koli kasi lua warning koli ole tate fa vetai lo to amu ia te lo la fa amu ia se CEO lau kala le amu ia se CEO ma se ACEO sa ye lo na loto fa tau te e la matanga ulo a wa sala mo mongi ina o mai ai le to fa tal no ngale sa fa i mal sungal pa le mia marka peneta fa ku amu ia pe a fai o yai o ke lo fo la yai a o e lea e te no fo mai ma e fanga io e tau ai ma tongi mai na ia a o lai te si le fia o lai ke fai ngā ruenga I lano le malo e kau si ei lo ai ma a le la wata va ai atu I tu ai ngā ia na ona va tu lunga lai ta o to lai ai le tangaloa tu si ale fai ngā malo o le upu fo ia le fausia ro mai sa tas a le manga yo mele o le o mai ala ko ka mai la yo e le kau su ya e o mai ala to mo to mai la to a ta tu ala si tu o le o sa wa ia ta mai ma fa ilo mai o ke le nga va ai de me o ke le fia ya o to yo e le na to nu lava e o mai ala to mo ta mai ma fa be mai ia ele ai ele ko so fo me awar ko ia fo ya la to a ola ofisiri la pe fa amu ka ngei po sa ko fa kuanga pe le o sa ko fa kuanga ole ala le me e tupulen e pule lava le ka peneta la to le anga o ko finga ngei o ko finga fa ka peneka pa wala ko me fa kuanga ai lo ke le pulis fa o la fa unha ka penga ko fa unha ka ngaruenga ya na u fa fingo fie tu le na va henga ia pe anda te faiatu e le fo se na ta inga a mea e ta tia o la ia le to fa ma le fautanga a o fa fingo fie na u fingo fie no to lo tanga tia
e le lola po ngai ka ngaka le ropo le sile ngala vela o ko mui fo ia lenga sa ngoi fa ko malamat ka por kalame ia leo e felo inga fo ia si o se na fai mai si o sa ia sa va vali mai fa no ko ko kwa mo bele ia ole fai nga malo ia wa o te fai atu e sili atu ona tu ua vanoa le fionga le palemia le ua nei o le upu mongi ngā mare upu kaukingo e sili atu o nā lolofa tu ua vanoa ai aua fo ilane i o tau so na tafili seu tafilia aua fo ina i o tau so na i o e so na ta faia le alofa mane anga le lei pea ya le o tau o tangata fo ie e le mawhai ona sui tūlangaina ole vaenga tele ale la fa afia ngai male whenga malo le sili matausanga ole tau mawhai e fa afia ngai ma wingo wingo kakali nga pau me foi wa ol me ma di foi lo que ko kapengeka ese loco lo for par mi pe anka ko lo me o aquele me kenga ele saul par mi kapengeka o mo ko tai ka kapengeka mai ole ngongo fo mama le ole va pa mi mana kapengeka fa pa le ngime o langa fa ko fala inga ele fau malo ko so i le wa mai fa te inga le yo me nei awa lata mai tau watu le saunga le ngasawai nga nga fa alupe fuar kapengeka ai pule ko kasi i mele na mai ye tu la epa tatu va ai foi la ile mele na va ngir fonga va fai fie me la kasi mo asa nga fai mingis camp kwa le manga iar kapengeka e fiu de kapengeka ka ku ala loaku fiu de kapengeka ka ia aku fau vai ta do samo ai fa fitai o le tau te sila tu mal matu va e tu ua vanoa e sunga lau le mali toa le ale wingo le fa metalanga e sa ili sa o mai fa ko fara inga kapengeka o le me foi la le to inga va nga a sila mai de kapengeka se kai e amanga ia lako e te sila fiela le e to o me uma fu e fa to fala i kai e lango le e kapengeka o a uma fina ngalo e au mai le tai o ai se kapengeka o le afa ku esi lang o lai sila fia kapengeka o me fo i li fa ye kapengeka e ama e au ai fo ingar fa ko fara inga ar kai a ta to wola ole wo uma ka uma mai ka ko men ko pu kai mo tai mo sto ino stui mangingo wala van ma fa karango anga mara ko ingo na fioga ko ne sula ila so afe mata parjadu wala var nga fa karango anga fa makala umai e le ma fai o nga fai se kapingeka e le ma fai fo yo nga usuia se par mengi ma vai le malos sur ka malos ai se iva nga ngo fo yo fo fa nga wa yai ka malo po oani me taua ai mai ser kapingeka sa ole kala o ani me tau ni me ngonga a tupu ai o lai away ko maloa e le ma fai na fai se me se longa e foi mai tule sa ole wala var nga fa makala ile ko inga kai ka tato me mai ia fie me na o mi matafa wala vale la unga la sunga muripola na rosa ko ngor par mengi le me le na fai ia la unga makala wala vale na male to fa la fionga ia te peato le na fa madala inai le foi ko inga kai ka o a upu fa makala e te le amana ia so matou leo e ke le amanga ia ka pingeka e matou te fiu mo vai up sa mo o kai la ia ka ke fia manga ngao ia o kai ia le ka ke ngau e ko pa loka le a fuai nga le ngau ka ke le manga ngao ni kai ka tau te le mana na o ni tai e fiur ka pingeka e fa ai sa wa mele a vai ta to ye a fale con musim ka ngalwenga a fa kun miska fe so fumeka como par mi da wo si a ko ka ngalwenga miska ya ole fa ta wala ya e fa vita ya ila dole send mai ya vai nga ya ai misal au fa ngalwenga ya na malo lei matele vai ya fa ilo atu lungo to ta ya ka uma va tu na ta dia do la ya le fa nga malo ele fa ya ma usi kong ai o ma do tu te fa media ewe o a me do te fa ya fonga ilunga langa te tauna si le fia le fa nga malo
iai titania ia he lātou te whiola whātai. O rau whamakana. Ia. Io E le wau fefe. ele te tau la. Ele te tau whawhetai lo loto. Whawhetai ia ui inisio CEO sia ngā whamawai ngā waku kongu whainga malo. Ia. Nā Whawhetai. runga. O e loa ai tangata sao mal tangata e toa loto. Mai le foko ko le whainga maro le bongo ko ke uangi ko whinga maurunga. Bapengo so ko nga lo ngo ngai le ko ko ngo. Awai le anga le kuli. Ko ko fiu so ko nga lo. A fa ngol ka e me la kupu pa ma vai o so disim ka nga lo. O so mangengu sile su se nga lo nga la le record. Alo ngofo nga ke wa kuli oe. E ke fiu ko su e wa ka sa city. A mai lo nga lo nga yai. Pesiri por ame o linga o mai ka o ko e kuli. Ia ke fua mo apako ama I ro langa ko ke ko motis ka ronga le. E te sila fia le atua. O ke la ngonga le kaimia sa ngoa ko le fionga le ipan mia. O le taimia sa no to ile fionga le ipan mia. O ko umma faudulunga o malo. CEOs. Ma CEOs. Ma o to ye la walunga o le afa mangalo o matou lo ni atu. Oi mama. Ke roi. Na pawa le meu te lo ai. Ai vai le ke ile sunga le iparmia. E ke ile fionga le iparmia. Wa upe aku le CEO ronga ua. Upe aku le. Kisi aku I. Ya, ke lo ngor ko inga announcement nga lai fa ngo ye. Ko ja lai wa e pa me lai le fia. Nga o loan ma ke lo me lai o wa. Sao. Yes, lai o foi na le. Ta te ia tanga ta yo lai fa ma oni tontongi nga nga o le loan. E se me fa pe le nga me. A o ela le sa e loan di lungo le upu. Yeah. Kama ile le ke le iui le fai kokoa. Ai nga oro email yer ko ingos tui. Papa. Papa. Fa mole se if so ni foi la u. La u loan le ya le vai mer CEO o fair, CEO o fair. O le ama le. E fia. Ya e fia. Nga ko suwa. Ya ko le ke le papa nga singa se la u mas furu. Ya o ko fa ya. Fa pe ya fa ko le lupe fa pe mam papa ya. Fa se la u tolu mena timna ya fa se la u lima. Fa se la u lima. Ya mangkuala ngala we male on top irunga o kamalai e ye lo ka ko ngale ya kawa kama mua ya le makwa feika ke mingi ya lenga fo ye le tu fa wina o le sunga la au le mali to o le tangata ya lofa o le tangata e matata o le tangata e fai wo o le tangata fo esili ona fai me fai le mi tonu fai mesa e yo no winga ele fa pe foi le lo que fa ku nge ke wa ese ki ai ma sa u fa wo e makua o ki kama su esu e makua isu penga e ui le process penga e ui le fai kokoa penga e kofu mai le fa malama mai ku sa foi o makanga no ngai ka fenga I mara me ngai fai te winga la le tate fa tu ai ka fio la ai sau ai fa la kia ku sa mo le fio ngai par mi ai fa bia ya CEOs ma utowia ya si imedi ve wala ku ya ole la wa hiro mana tu ole yo wa uma menga fa ko inga ya uko ole fa inga ma it will never happen it will never or mele va tu se fa te lo la ukala e kau ke vai e umangile announcement nga kaiao ka ko vai le post le la saurunga mo CEO mo CEO praise God thank you you are the best ale no por menga le ngau mo ya yam kanga ngai ko inga ai wo promise ko inga e kulo fa mangalo mala ko long sa ayo e wala ngai la ku pak e ngofo ko inga fa wala se vonga pak ke fa e ko ngi mo ngai long dato ya wato sila tu asamo ele lo por kulanga nga winga nga fa ya ku ngi singa ka mai announcement fa penga ko ngor
o le pisa si tūlanga o whaurulunga so le longo winga ala o la le mea wha mawia longo winga ka Honorable Prime Minister Your Highness is our capital officer Your Majesty, you are the chosen one a le mea lava ia a whaia koe se lau le long a la whapel ko inga se lau 5 e whaongalo whai ai mga koe e rei lopo le current lopo le wananga o le a le wha moe ngore mele ia whapea rora iyo ia ka aveia ia simi mai ai longo isi si o ngoi a simi ai ngā se ngoi ia whapea ku simi le ufionga ia o le whale o na ia o matua o le wa ia ma le whanua le wa ia le la se ia e fiel se le ni le momia ia se lau korsfuru ia se lau korsfuru lau papa wa papa ia lau fionga papa se lau korsfuru wala ngaro ko inga kusi mea pa se lau korsfuru ifo se lau tolu se folo ia wale lei ma le 5 o le ale se lau korsfuru o le ale tulanga le oina ia whapia mai ACO no winga fetus furu a fe anga I leiveli ma fe tusanga sa olea ia I mai ia olea lava ia ine si au tamai loan o kisi dia o le ia ngai kamai mea pe lua fe o le ale tulanga le tongtonginga menei o le lei leanga wale lei o fele te fia nau iai nupi wha po le DPS o le mea lava e maua mai ai sau se mea ke controllinga se mea whaingofia ia oe papa e lei se mea o awe controllinga o mea o ia o e controllinga e o ia oe papa au mai fasi mai singa ngo se fu ale la fai le la fa ngalo fai ai fai le dale valutaiao ona o mai le ofisa o le valutaiao le la fa lu se lau fia fo me na te mna se lau tolu se la ko fu me ko se la por fu fo ale la fa ngalo se me le me ngai opa whaonga mai lo uru, whaonga mai mautau Papa, ia wa umangela a pela la fai le long. Ado te fai atu. Lono winga o le mea o fea le vai i balanga I kele o le nupi fa DPS o le tool o le hausi. Ja, okay. O la DPS. Ja, Taro fara o fia ngat palmia. Se fomruia o aile so no o CEO o le DPS. Ja, fa fonga le mai. Ja. E kamaleanga vidi mai I o le ACEO o le matangaruenga lea. Se so ele ngor kamale po ye se lo. Le lo na leanga fiel mel na ye le no tamalea. Pe se lau korsfuru le bawakui. Ja. Ai fia nga ke mo ai, se lau korsfuru. Se lau korsfuru. E va longo le mai wa masani ta me fai. Ja. Overrider en melia. Ai to fa foto to lunga se lau valu. Ja. O bopo ma le lua se furu fa lua se lau. Papa. Ja. Mo se me au kame. Wa ma. Dar valu tai au wa o mai lo ofisa. Ja, ma pepa kisangia. Ma pepa nei. Kisangia. Ta pena umai sau ma tamale sai ni mei. Ja, le. Ele se meu de sai ni wa malama. Ele se meu de sai ni na wa ilo. Ja. Fa sai ni na tuli mai lea. Ke mo kang sangi oe ngang kaso ada fa sangi o opia. Na ma wa malama. Ko me masangi ka o. Me masani tani oe. Ja. Tuli mai lea le tama dal valu sai ni le tama I. Ja. Amai ona waya le na ole 5 le account le tamalea. Ai tu usi pepa ina le cash na mori mele. Ja, okay. Malama. Ja, le mo maka o ka au.
leo vidi aku le miska kupe vidi mai o miska kupe alo ia o fele te moia ya mo foi en karan changala e se me fa pingaringa oi ko inga sainia e approve le lua se laulea lo se lawa lua se laua fe ia approve e ona avele ana o le fitu se fulu le tamalea ia ia avi for cash tu ule mori mai le office tal se fulu ta filo il ta fele inga masani e le ai se vai ngar pa ke ka ko papa el mele a fe pa ke sa vol mele ke ma oi fa ngalo ma fa pa ke ti tangata mama ai te sila fia tongi la lo pensione tangata matu fa sanga tu ila lo pensione tangata matu e wo ke le ngai be fa penga le wo fa ya le fa ko fa mornga me fa ta fe tu ila lo pensione io ele o fa ino na tama o matu fo ila to mangai ka fo ye le akokol sa ping fiki sa le pa ke banga ma vai le woli ia wo pa un palota ya woli ia nga fa popo interest i lungo ia wa ele malama le la upa u atu mo ale le asesi o te vai sau il i fono fa tui ka vili le woli ia fa o le o si i lunga interest o la kolong ia wa ia il fono fa tui ta papa so papa wele ngo pa ka ko pa ke tar fitu me va ola fia ma ngai ma ke acting aku ala ka ri ra ngai ro sa o le me ka ki ala nga sa o ola ma ko fa pe mai ku le fa pe stu so ke vai ma wa u mai le wali e me ye nga ma wi ma ye awole ngalo ta to papa kiu ale se vai nga sia Sina's Kitchen Cuisine Barbecue ava pe tau su e se vai ngai fa la o ma fa nga o ai ia o fofonga wa ia le nei fa ngona na va yaso ia le tatu papakiu le na i le tar se fulu le taiao e te tala i le tatu papakiu lima se fulu fa Browns Road Manu Rewa so le mawa o ma papakiu o le tatu menu le na utu ina tulunga io o le mamoe o le pork chops o le chicken o le sausage o le beef chop suey o le fry egg o le vegetable salad and potato salad wow na o le lua se fulu tala vai aso le yes vai aso le o le aso lua se fulu ma le lima o ki topa aso lua se ma le lima o ki topa na utu ina tulunga ia fundraising for ia po na tatou Sina's Kitchen Cuisine Barbecue ia e ma fai fo ina e so ta ele numero na utu ina tulunga o lua tasi lua lima tasi ono fitu favalu ia ora kai miangi o le place o lau oka ngai peko ala ia lea ala ua ta oto lau oka o barbecue extra food na le ile creamy mussels ia subtala ma le tatou raw fish se fulu tala fo ia le tatou fasisilanga ainga fast Christchurch vai le tatou fono fa ale masina i le aso se fulu maliva lo ingo le aso sa nei se fulu maliva ia i le ale taimi i tulai ono i le afiafi ia le na le tatou no foka masani fali malima Hagley Avenue mana tua mai lau la fonga e se fulu ta la ma le faa lava faatai fionga de te fono ma le lau Christchurch ia o le tau fono tanga e masani ia i le aso sa nei se fulu maliva o ki topa ta o le ono le afiafi i le no fonga masani o le si tatou fasisilanga o le tatou fifia night po o le tatou posiva ale mafutanga nu o matai ainga fast Seattle ia le na utu ina tulunga o le hall ale SDA ia le address utu ina tu Auburn ia ma le taimi o le tale ono i le afiafi o le aso lea o le afaya i o le aso se fulu ma le valu o ki topa lono winga o le aso toa na i nei ta le ono i le afiafi tatou uma lava i Washington e Seattle Tacoma o fia lava ke la kalaka iai ia lango o le faa moe o sio tatou nu o matai Seattle fast ainga faa mole lango sua ia awalo la tou posiva faa fsio tai le fionga masanga tole e 4 le tai fono
ia po le prestene ia o le te oloa te tupe a four Blake ia ai mai se foi o le tatou felotusi a Fortino la ulu ia o le tatou faafiafiaga lea i sini au se talia faafiafiaga lea so valu o Novema Melepone correction Melepone au se talia lea so valu o Novema ia awana ingalo ia tatou feilo ia i le faamoemoe ia o le sunga ia Mr. Falai ia mauai malo ua vanoa o te tafau atu i le tatou faamoemoe lea ia tele tatou failonga mo siva Samoa te alu ai manufata ia po saupusa pisupo DJ Nooks ia me se fo le tatou au failia le Bolly Rhythm faafiafia i foi i le aso valu o le masina o Novema i Melbourne. O le si tatou faafiafiaga lea o le posiva i le aso ono o te sema. Aso ono o te sema mo singi la lea i le Pefia Hall, Campbelltown. Posiva lea ua toetolo i ai so ki loko pesa ia le na le ua toetolo po i ai le faamoemoe o sini le sa tu e faia le faiuga o le vaiaso lenei a le aiga anai ena matauaina anai fale latai he sa tu e faia i le aso toʻanai nei ia o le ua toe faasilesila atu ma le agaga faaloalo ua toetolo po i le aso ono o te sema le faamoemoe lea mo outou sini i ause talia ae mo aukilani o le ua tolo atu i le aso lua suma le lua o Novema aso lua o Novema na ua tolo i ai le tatou posiva lena mo i latou i aukilani ale aiga anae en matauaina anae family ia o le lisi le tatou toa Samoa taualuga ai le porokalame lenei vaga o le afiafi ia lea ua faailoa mai le tatou lisi lea o le toa Samoa Roger Tuivasa numero tasi, numero lua, Murray Taulangi, numero tolu, Isaac Tango, numero fa, yes, o le sunga ia Dean Mariner, ia male tul numero 5, Brian To'o, ia Sau Ileono, o le sunga ia Talangi Sewala, ia o leisi o le sunga ia na se fa ala po me runga de tatou wa fa mo mo ka ma ho ilva va ya tu runga de tatou screen ya male sunga ia Josh Papali ya nga te lea Jess Bain has ya ole sunga ia Jeremiah Nanai ia Jaden Sua ya mai se foi ole sunga ia Junior Paulo ale tatou line ups fulu tolu mua lena ia mo le tatou taaloga ale toa o Samoa i le faiuga o lenei foʻi iaso ia mo le atu lau faafetai shout out foʻi ia i sio matou aiga leʻinai Sydney Ausitalia ia le uso ia fonoti tupo mo le fitua mona me se fo le alo fanau matou faamavai lea foʻi afiafi le agaga o polomisi ga iau nisis mo nephews e vai le laiki o lau laiki ai fai mo latou le matamata tautaia o fetu lea ia uncle is going to put your photo on the TV ia le lau avatu i loilunga ia lo latou wata mo le tolo faaga mo outou uma le fanau ia taualuga le porokalame le ia taua seisi vaega le ua misi o le gai fiafi Bye. Pela lesa dau. Soifua mai